The BCP of the UDC brings to you reng a batswa kwa le bone ba ba nna mo Botswana ba kentiwa go balwa le ba ileng gore ga non documented ba ile gore ba tsile ba sa bekenta ba sa dipasa tsa bone di sa gatisiwa gape ebile kgotsa ba bereka mono mme ba sena ditiseletso mme go tlana gape le tabling of papers ke bo minerals policy mme go bo go tla go tsena di motion tumisa mangwe gape hile ya go ke ya tshoganetso o tla ba kopa tshutiso ga go tlebe le gore ntlo ya parlamente e tle kope puso le the private sector gore ba thuse gore the Botswana team Tokyo 2020 Olympics team gore botlhela ba kileng ba go di Olympic mo ngwaga jaaka bo amantle montsho le bone ba thuswe ka matlo jaaka the 4x4 relay team e winning bronze ene o na wa re parliament e kope puso le the private sector gore botlhela ba ne ba ile go bo emela Botswana ko Tokyo ba tle ba hiwe matlo e tlebe le motion for adjournment ile gore tla tsena morago ga tsone dipotso tse di lebagale le ma parliament bo go tsena ha ile gore ba dumalana ka gore ke tlang ka tshoganetso tshwantse gore parliament e dumalana gore a ke kganya tshoganetso ile gore ka emisa tiro ya letsatsi ga ba ka dumalana e tla tsena mme morago ga yone e be go tswela ka tsone di-motion tse ile gore ne di ntse di eme pele ntlo e nngwe e le ka ga tona tota mo parlamente Hikuama wa Konkami o eneng a kopo ya gagwe e leng gore gormente a thuse balemi barui ba Konkami land ba e leng gore ga ba kgona go duela National Development Bank NDB Foot and Mouth Disease Relief Fund ka gore a re gona le ona le tota barui ba gone Konkami land ba ne ba nna le mathata a go gona go duela yone NDB ka go thusa tsa bone tsa tlhako le molomo o ba tla ba itsweleledisa kganya teng ba e atolosa kgante jana ga ba sena go tswa mo tiro ya bone ba isimolla mo tsela gompieno ke tsela masoma mararo le boroba bobedi la tsa parlamente mme le a simolla ka the questions with tota minister's question time ke a go leboga batsamaisa dipuisano tsa parlamente potso ya le tona yo le baganeng le tsa merero ya ga ne ke kopa gore tona a re tlhalosetsa setšhaba mabapi le kgang ya gore puso e rekile hotele ya Tautona Lodge ko gantsi gore a go boammaaruri e le santlha mme a le gore go boammaaruri a re tlhalosetse gore ba gwetlhile keng dipuso gore ba tsamaye le ko gantsi ba ye go reka hotele a ba ne mme a e le gore sengwe se ba gwetlhile a ba kile ba lebelela dihotele tsotlhe tse di mo gantsi tsa ipapatsa mo go bone gore ba batla hotele ba e rekile bokae a e ne e le bontlha bongwe jwa dithulaganyo tsa National Development Plan 11 le gore ha re lebeletse seemo se re mo go sone sa itsholelo a mme tota ne go le maleba gore go puso e ka go reka hotele gongwe ke re ga ke re gakologa ba sentle tota ke ka tswa ke rile tona wa kosi ga Tautona mme ke belaela e le ba defense ba tla itlhalosa ke a leboga. Minister of Presidential Affairs, Governance and Public Administration. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente raiso ke a ikokobetsa. I can confirm that government has purchased Tautona Lodge, including the farm that is located in. As such, the property is 100% wholly owned by the government of Botswana. The acquisition of the facility followed government procurement procedure as prescribed by the PPADB regulation. Mr. Speaker, Regulation 61, which provides for direct appointment. Mr. Speaker, the primary consideration for acquisition of the facility was its location. That was the main thing, which provides vast service land, i.e. electricity connection, access to road, primary road, water and wastewater services, including proximity to a hospital and an airport. The farm was purchased at a total sum of
58,240,000, including value-added tax, as a final settlement amount for procurement of the farm. It is not only a hotel, it's a hotel and the farm. Mr. Speaker, the facility will mainly be utilized for training by government departments, including being a center for hosting research on the Sandveld environment, particularly wildlife, cattle rearing, agriculture, and other uses. This will enable Botswana to build relevant knowledge and maximize on the economic and environmental opportunities offered by the Sandveld. The project has been catered for under National Development Plan 11. The project covers development of facilities, which includes training facilities, offices, and housing under my ministry. Mr. Speaker, it will be unfair to suggest that the project was prioritized over others, as the project was planned and provided for in the midterm review 2021, 2022, 2023. I thank you, Mr. Speaker. Zasado. Ya go leboga motsamaisa dipuisano ke ne ke re tona tlhalose gore ga re ba etse re tshwetsogela ba sa lebeletse dingwe ba itsile yang gore mme 58 million ke gone madi a lebaneng le lone leo a ga ne e le gore ba batla go dira training le tse dingwe a gona le mahelo a mangwe a leng gore ga wa itse a ne ka bong ba bone ka madi a go tlase ga what assurance do we have that we got value for money ke yone potsang tla gona le valuation report eo ka re bolelang ka yone gore yone ne e supa eng gore go ha go lebega ile bokae mme sa bobedi motsamaisa dipuisano kana re mo mathateng gompieno batswana ba latlhegelwa ke ditiro ka mathata a dikgang tse di amalang le mogare wa COVID. A mme lona ga lo ntse lo sekaseka ka gore hotele e lo e rekile ha gare ga se ga jaja se sa COVID a lono lo bona lo dirisa madi a setšhaba sentle go tsaya 58 million pula la go reka hotele ha gare ga mathata a lehatshe le leng mo gone ga re lebelela di-priority tsa puso ne re dumela gore priority e tona e ka nna gore lo e go reka hotele ko gantsi ke a leboga. Amesa. Mpa ke go leboga gape motsamaisa dipuisano tsa palamente ke ne ke re ke supe gore motlotlegi Resa Lishando o bua thata ka hotela, which is okay, mme ke re ke tsibosegela gore re rekile lehatshe le letona le na le hotela mo teng, so e ska ne ka re rekile hotela hela, re rekile lehatshe le letona le le na le hotela mo teng, mme ke nngwe ya mabaka a matona a re dirileng gore re tseye. Sa bobedi ya ka ke supa because of yone kgang ya gompieno ya segajaja sa COVID e ne ya re bontsha ra lemoga se gore kgantse ya ka ke supa gore go na le dipatlisiso tse di yang go dirwang mo famong e mabapi le tse di amana le dikgang tsa agriculture ya ka ke ne ke ntse ke supa ka tsela eo re lebela ko pele se gore research tse di yang go dirwa ham di a go kgona ya ka potsongwe ne e bua mabane gore mme anong going forward re ipaakanya go le kae se se diragetseng se re monela marula pele gore re ska ra itlhela re tlhaela ka moso ke sone se ke reng go lebanye gore re boretse re yone. Sa bobedi ga ya tsewa hela se go ne ga lebiwa ba batlisisi bo maitsanape ba leba ba ka tsela tse di tseneletseng ba bo ba dira le tsone devaluation sengwe le sengwe ga bona la gore ka boammaruri madi a ke one ebile le yone ke yone ka le located ka teng le dilo tse di mo teng tse e leng gore mo area reng tsone tseo ne di seo mo mahelong a ma ka tsela eno re sa tlhoke hotela hela kgotsa lehatshe hela rona re bonyile gore ha re tsaya yotlhe ntse yalo go a gore solegela molemo going forward ka tsela eo ke re bogolo jang mabapi le potso ga gore a mme mo mabakeng a gompieno re bonye go tshwanela gore re dire yalo ke re kana ka ne ke supane re planetse se ne le thulaganyo e leng gore e mo mananeong
ne re ntse re senka mme ra bona teng ha molemong wa tšhaba ya rona. Mme gape ya ka ke supile lehelo le ke la puso ga se la ga semangmang le kwadisitswe 100% government ke sa puso ke se sa setšhaba mme ebile le maphata a mangwe a tla bong a tlhoka di-research tse e leng gore di amana le ntlha tsone tse re buang ka tsone tsa temo tsa agriculture tsa thuo ya dikgomo tsa eng jalo jalo ba tla bo ba ka dirisa lehelo le ka bokhutshwane lehelo le direletswe go boloka setšhaba mo bokamosong. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Dr. Hotsang. Ya leboga Mr. Speaker. So sa ntlha Honorable Minister, yone polase yone le hotel yone di rekiwa mo go mang. Ha wa araba potso e nngwe ya gore ka gore mo thulaganyong ya government ga batla go reka sengwe wa phatlalatsa gore bote ba ile gore ba kaeletsa gore ba rekisetsa government polase e na le hotel le bone ba isupe gore ba ka dira jalo. Le dirile jang a ne la dira jalo gore mongwe le mongwe a supe gore ene o ka rekisetsa government ka bokae kana le supile hela e ne le mmone o gore ke ene hela ile gore le ka dirisanya le ene. Mme gone tona mo thulaganyong ya lona gore gompieno malebane le tsa lehatshe ko Kovango le re ke la di-resort gompieno tsa go reka lehatshe ko gantsi la re ko hotele tota sententa go bolelela setšhaba gore maikaelelo a government ke gore le batla go nna le maikaelelo ke gore le nne le dihotele di le kae le di-resort tse kae mo lehatsheng la Botswana. Ko bohelong Honorable Minister, nako tsotlhe le re bolelela gore tiro ya governmente ga se go dira kgwebo ya dihotele kana a di-resort. Maikaelelo a governmente ke gore ene a dire dithulaganyo tsa gore batho ba ba batlang go dira dikgwebo ba tle ba dire dikgwebo. Jaanong governmente o batla eng mo dihoteleng Honorable Minister? Ke a leboga. Minister. Ke a go leboga mogolle motlotlegi Honorable Kgobotswang. Mabapi le ya lehatshe a ka ke simolola ka yone ya bohelo ne o bua ka yone kere ya ka ke tlhalositse maloba ya ka Honorable Mzwenela na tlhalosa mabapi le lehatshe la Khavambu e leng gore Honorable Mzwenela na tlhalositse gore governmente e seng semangmang o senkile lehatshe ko Khavango ka mabaka a ne ka ntsha ka tlhalosa a gore lehatshe leo sa ntlha ya tlabe le la state la puso e se la ga semangmang e le lehatshe le leng gore la go dirisiwa mo go tsa puso mabaka a mangwe le gore ga re senke go bona puso e ganeletsegela mo gaborone mo toropong re eletsa gore ba go tawana be go akola se ga re dumele gore se lwantshanya le mono wa puso wa go rotloetsa bojanala ebile puso ga e mo kgwebong ya bojanala puso e rotloetsa bojanala se rang go se dira ko Khavango sa go rotloetsa bojanala ka gore ba e leng gore ba tla bo batla ka ko Khavango ka dikgang tsa puso ha ba sena go bona mahelo a re dumela gore ba tla kgona gore ba rotloetse batho go tla ko go tawana ka tsela eo tumelo ya rona ke gore leo la Khavango 1 ka ke la puso 2 ga se la kgwebo 3 ke le e leng gore le tla bo di dirisiwa bogolo jang le ke ba ba tswang ko ntle ba etetsi puso directly jalo jalo go tla bo go thusa go rotloetsa bojanala mme ebile a ka nne ke supa le mahatshatsa a mangwe ba e leng gore re ntse re tlhoka re palelwa ke gore ba tle kwano ba ka kgona go tla kwano mo go tsa puso ka tsela eo ba go boloka bojanala ba lehatshe la rona go bo rotloetsa ba e leng gore ba mo kgwebong tsa bojanala ko go tawana le mo lehatsheng leno ka bophara ba go akola go gaisa pele ka jaanong ba le bantsi ba tla kgona go bona mahelo ona ao ntlha e nngwe ene o ibuditse gore gore go dirilwe jang PPADB dipampiri tsotlhe motlotlegi re go botswana dipampiri tsotlhe di malala a laotswe di tlhamaletse ke selo se se dirilweng overboard se e leng gore o ka leba
wa checka gore go dirilwe jang go tsere bogakolodi sengwe le sengwe se dirilwe ka mekwalo le ga go dirwa yone direct appointment go dirilwe tsotlhe ka ga molaong ga gona ga molao o tlodilweng teng nka tlhomamisetsa ntlo e gano le mekwalo e teng e leng gore bone ba e leng gore ba lebaganye le tsa dithoto kantse tsa dithekiso tsa puso e bone ba PPADB mekwalo eo e teng gore tse tsotlhe di diretswe mo mpontsheng ga re labalabele go tsena mo dikgwebong tsa hotela re le puso yaka ke bua kere lehelo leo la ko famo eo ya ko Tautona Lodge re ska ra ira phoso ya go tlhoma matlhohela mo hoteleng re bo re nya ke hotela re bo re itebatsa gore go na le lehatshe le le ntsi teng ko le leng gore ya ka re bua ka tlhantsa research o le morutegi mogolle re go botswang motlotlegi re go botswang wa itse gore go monela marula pele ke go batlisisa scientifically ka dikgang tse e leng gore re ka boloka lehatshe le go ya pele so tse tsotlhe tse ke tsa puso di diretswe mo mpontsheng ga gona bophiri bope bo e leng gore bo a tlhokega ke tsaya gore ke go arabile mo gore e rakwa mo go mang ke company company okay company ya ga nka mang araba yo excellent honor Yes. honorable speaker nka araba Yes, sir. nyara ke company e leng gore go rekilwe mo go yone there's a company e leng gore ya ka ke supa transaction di teng dipampiri di teng tse nka di go neelang wa bona gore nyame seemo ke se e rekile manya ka kere kana ga go dirwa through PPA e bidiwa company leina la yone ke mang motlotlegi honorable go botswang amang company ya ga mang ne ke dipampiri di teng ga o batla go bona bua gore ke aga di grafo man company ke leina la company ke mang a o biba motho a seo mo parlamenteng ne go rekilwe mo company mang Honorable Pule tlogela botsotsi social worker honorable speaker ka tsela yo ke re ya mang company di dirilwe former MP dimo dipampiring sengwe le se dirilwe ka molaong mme anong ga ile gore ke tshwentse ke leina la kompone gore ne re reka ko go manjang kere tseo re na le tsone dipampiri ke ka di go neela anytime Mr. Speaker gore re rekile mo ga ke tsora ke ya ga re itlama ka ntja yone in any case thank you Mr. Speaker ne ke re ke botse gore a transaction yone e dumelwane ke cabinet kana e dirilwe Mr. Speaker sa bobedi ke botse gore ga e le gore ga gona boherehere mo kganyeng ya mo kganyeng e tona go pala eng gore o bue gore kompone e le rekileng hotele ke a former minister wa lehatshile e leng gore ebile e modemokrata e le gore ga gona boherehere why don't you just state it motswana mongwe le mongwe a itse gore le rekile hotele ka 58 million mo go former minister wa puso ya democrat aha dipampiri ke tse hotela I mean lehatshe le tona le nang le hotela mo teng le na le ditlamelo mo teng le ne le la company e bitswa Horseshoes Ranches Pty Limited ke yone leina la company e re rekileng lehatshe le mo go yone ya ga mang ga ke itse rra a no le re ka se itse bang ga yone ya o no batla sa itse a re yango ame ga itse speaker Mr. Speaker, I tolerate honesty in Zinyana. ka yango sa itse monga le heng wa itse re ka bo Mr. Speaker
O no inspector lene. O bora Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ha araba ya gore a kgang e dumalwane cap memo ene ya cabineteng kana go rekile ministry hela ko. Was it agreed at cabinet? Yano yena o se batla go tsamaisa cabinet yana. Minister, the supplementary question was the matter agreed at cabinet level or to adjust your ministry? Santlha ke supe gore mabapi le di-records ya ka ke butswa gore ya gamang ke simolotse ka gore kompone e re rekile mo gone e bidiwa Horseshoe Ranches Pty Limited mme di-record tsotlhe tse di amanang le theko e kante le selo se di mo available online ko SIPA o ka bona dio tse o bonolo hela ka gore ga se sepe se se direlweng mo sephiring sa bobedi ke supe gore thulaganyo e ya ka ke supile gore go mo lenaneong go ne go le mo lenaneong sengwe le sengwe se dirilwe ka ga tsamaisong ga gona tsamaiso epe e tlodilweng Renga cabinet was it decided in cabinet? Araba potso re mo. Ale so boa go hatlalatla di pele. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Moraing has not answered my question regarding I cabinet. I know that. Thank you, Mr. Speaker. Tla ke go leboga Mr. Speaker ke be ke lebogele tona ke lebogele motlotlegi Dumelang Selection le gore ba buditse potso. Honorable Minister ke utlwile ka ha o begang ka teng motlotlegi mo karabong ya gago. Yani ke tla nna le potso nyana tse tharo hela kana dipedi. Ke ne ke re Honorable Minister bolela batswana gore se se sulahaletsang puso le ha tshelele kana le banang lalo la research le mo Ministry wa Agriculture ka gore o bua gore lo tswa go rekela le ha tshelele research mathata ke lo no lo sa tse nngwe ya mahatshe a kana a tshwereng ke agriculture ka gore a nna le over 40 years a sa dirisiwe mme a ntse a le mo di tlhokomelong ya agriculture ke no ka sekotse le ha tshelengwe la Ministry wa Agriculture ya bobedi ke gore ke utlwa gore go mo khanye e mo mid-term review ya 2023 ya ne ke batla go itse gore e mo page ma motlotle ka gore nna ke rile ke a seka ke a bana ke itseela gore kana madi a o tswang go reka ka one motlotlegi ke supplementary ono gore o e kopela go baakanya o rapa house yani ke one madi a o a tsereng o bo wa isa ko thekong ya farm e go gantsi ya bohelo ke ne ke batla go itse gore motlotlegi o bua ka gore re na le lehatshe re rekile lehatshe re ska ba matlhela mo hoteleng ke kganyentle go bua maaruri gore re lebe dithoto tsa rona tsotlhe ka go di supang ka teng ke ne ke batla go itse gore diphologolo tse di le mmoteng ga fa mo e o buang ka yone ya tautology e le mmoteng tsone di kae tsone ke tsa gamang a kana di setse anong go ikadilwe ka dirwe ga e sa tlhola tsone e le tsa puso tla ke go leboge motlotlegi Morwaeng ke go tlotla ke itse gore o tla nkaraba ka manontlhotlho a kalo Santlha ke leboge motlotlegi re ratile ke go tlhomamisetse gore sengwe le sengwe se se mo lehelong leo ke sa puso ga se sa ga semama tsotlhe tse di mo teng ke tsa puso sa bobedi ke supe gore lehelo leo gore tshwetso e beetsewa gore re a go go lone re tsa lone bo maitsanape ba ne ba kelekile ba sekasekile gore ke lone le banyeng gore se re se eletsang mabapi le dipatlisiso lehatshe leo ke lone le leng gore le banye mme a ka nne ke araba mo potsong ya ka kgantele e kwadilwe ne kere the project has been catered for under the National Development Plan 11. The project covers development of facilities which includes training facilities, offices and housing under my ministry. Se se dirilwe mo tsamaisong ga gona ga tlolo molao
e dirilweng teng ga gona gope gotlhelele ga tlolomolao e dirilweng teng tse di dirilwe ka ga budgeteng e seng go sa salwa molaorago ke se ke se tlhomamisetsang ntlo e leng gana mabapi le kabinete ke re ha ke buile ke re di tsamaiswe ka ga tsamaisong go enough gore ke tla go bolela le honorable gore ko kabineteng re buile jang ke ne ka tsaya maikano se me until ke advise-wa otherwise ga ke dumele gore karabo ya me e shotile gope ke ntshitse information yotlhe e tlhokegang mabapi le kganye gore sengwe le sengwe ke se nna ke leng tona nka tsaya maikarabelo a sone ka se dirilwe ka ga molaong ga iso arabe ka lehatshela other research farm arabe research arabe hotel bora matlaba kanong le setse le batla go betswa yana bora matlaba na re ka one mahelo members, That's incitement. there are 2 questions. We share the 45 minutes. And so we must move on. Mangwe hape hili. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure. Good morning to yourself and the House. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. No time for procedure. Thank you, Mr. Speaker. It violates 38.1E. E lebagane le pabalesego ya bana mo lehatsheng le la Botswana, Mr. Speaker. Ntswa molao motheo o bua ka pabalesego ya rona rotlhe mo lehatsheng la Botswana. Go a lemosega gore bontsi ba rona ga re tlhaloganye melao e baballang bana le gore melao eo ya bereka go le kae le gore e tlhaela ga kae gape le gore lephata la anamisa go le kae melaetsa gore batho ba itse gore melao e baballang bana ke melao e ntseng jang jalo le jalo ke bua yana ka dikgang tse e leng gore tshotlakako le tiriso botlhaso ya bana go lebega e gola thata, Mr. Speaker. Kgang e nngwe, Mr. Speaker, ke kgang ya kabel go aba kana go abelwa ngwana kana adoption ka puo ya Sekgowa. Go lebega le kgang e re sekeng re ya tlatla go le gontsi yana go lebega go nna le ketsaetsago gore ga o batla go aba ngwana kana o batla go abelwa ngwana go bereka yana ebile bangwe ba ngorega gore ke tsamaiso e matiatia e matswakabele yaanong tlha go se itse gore o simolola ga kae go irwa jang. So ka jalo, Mr. Speaker, ne ke eletsa gore motlotlegi tona o ka re tlanyetsa melao le ditsamaiso tse di mo lehatsheng la Botswana, statutes and legislation tse di baballang bana, mme gape o ka re tlhalosetsa gongwe dipalopalo tsa bana ba kileng ba abiwa kana ba abelano le gore a gona le tsamaiso e leng gore ga motsadi a bone gongwe a imelwa a sa ikgone a o ka kgona gore gongwe a abe ngwana a gagwe gore gongwe ngwana a se ka tshelela mo dikgwetlhong tse ene motsadi a ibonang a le mo go tsona a ka se ka di kgone and ga le gore go ntse yalo go irelwa kae. Sa bogelo a go na le mo isagong go na le maikaelelo a go thatagatsa melao yone e protectang bana gore gape to strengthen child protection services gore bana ba kgona go ntshiwa mo diemong tse e leng gore go ga di a ba siamela go bone ba di-social workers and the likes ga ba bona gore ngwana go ga o tshela mo diphatseng ba kgona gore ba nne le dithata tsa gore ba montshe mo seemong seo. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Amela. Minister of Local Government and Rural Development. Mr. Speaker, for procedure before Honorable Arab. There is no procedure here. We are answering questions. No. Thank you. Yeah, procedure. Thank you, Mr. Speaker. Good morning, Mr. Speaker.
Good morning, honorable members. Procedure, Mr. Speaker. The response to the first question, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Botswana, ke dumedisitse ka boikokobetso mo ngwana. Mr. Speaker, can I know, Mr. Speaker, Mr. Speaker, then you will rule. You will make a ruling after listening to us. No, there's nothing out of procedure. It is, Mr. Speaker. We are answering questions. There is. Yeah, there is, Speaker. Mr. Speaker. This question has been asked and it was debated by Honorable Ratile in this session, and we cannot duplicate the same question. Procedure, Mr. Speaker. What we get Ratile, motion of Ratile, so it's just the same. Motion, motion. Yeah, procedure to Mr. Speaker. You have already ruled on this matter before. For how Puto in a decision to in the same session, it's just exactly so Honorable Hilas. You are departing from the procedure that you have ruled. No, however, the matter has been raised this session. It is not permissible for it to come back again. Those are the standing orders. You're quite right with that one, but I'm not aware that this is a repeat. It is. It's just a repeat. It's not a repeat, sir. And this thing was lost. No, come on, Mr. Speaker, go ahead. Mr. Speaker, I submitted this thing at the beginning of the session. Don't say go ahead. No, it's a matter that has been attended to by this parliament. Can you keep quiet? Mr. Speaker. Minister, hang on. Okay. Have you answered this question before? No, sir. This session? No, sir. Minister, yes. You think you'll say yes? There was no question. Was a bill. This parliament in this session. There was a bill that was proposed by Honorable Ratile, not a question. Yeah. And what about The matter has been raised here. Even the class don't remember it. Mr. Speaker, ideas under the sun. What are you trying to imply? And the class don't remember trying to imply anything. Mr. Speaker, small boy, children's rights, child welfare, me ha go budiwa potso e nngwe ka bana go tla bo go ke potso ga semama potso e gompieno e specific e bua ke e le ba ganeng le gore bana ba sireledi maloba re Ratile ona bua go two laws e bile a bua gore go ba kangwe melao e so tsotlhe di bua ka bana mme the thrust are different. The owner raising an issue, but these very smart guys who know the ideas under the world are the ones who want to tell us what we can.
Mr. Speaker, o ka botsa phokotso ya palo ya Parliament e ka tswela ka yone tsamaiso e ntseng jaana. Ha te itiwe Bo minister ba ipotsa dipotso ka backbench. Ka dilo tse ba paletsweng ke go di tlhalosa mo di-billing. Question relates to our bills. Mr. Speaker, how can they relate to our bills? Question was struck off under these circumstances. Questioning was struck off under these similar circumstances. Mr. Speaker, Botswana has a host of laws that facilitate the protection of children in different circumstances. The statutes are as follows. The first one is Children's Act of 2009 that provides for the promotion and protection of rights of the child and the promotion of the physical, emotional, intellectual, and social development and general well-being of the children. It also serves to protect and care for children and to establish structures to provide for care, support, protection, and rehabilitation of children. Mr. Speaker, Children's Act as the main legal instrument crafted to protect children is backed by Child Protection Regulations of 2015. These regulations have been created to strengthen execution of the Act by provision of specific guidelines for a smooth implementation of the Act to protect children. The second act is Adoption of Children's Act of 1952, which addresses matters related to adoption of children in Botswana. And the third one is Affiliation Proceedings Act of 1999, which provides for determination of the paternity of children born out of wedlock, divorced, separated spouses or parents, and the maintenance of such children. And the fourth one is Deserted Wives and Children's Protection Act of 1963, which provides for the maintenance of wives and children who have been deserted and are without adequate means of support. And then in addition to the above pieces of legislation, there are other statutes that contain protective provisions specifically for children. And these include, amongst others, the Constitution, which guarantees fundamental rights of all individuals, children inclusive, and lays a foundation upon which all children must stand. And then we have a penal code which criminalizes and penalizes conduct that offends against the sanctity of human life, including life of children. And then the third one, the other one is Criminal Procedure and Evidence Act, which stipulates how offenders of children's rights must be treated, as well as for holding of proceedings in camera where minors are involved. And then we have Employment Act, Mr. Speaker, which provides for protection of children from harmful labor practices, sets minimum age for working and conditions thereto. And the other one, Mr. Speaker, is Marriage Act, which prohibits the marriage of children below 18 years. And then the other one is Anti-Human Trafficking Act, whose mandate or which mandates the minister responsible for social welfare to protect the welfare of all victims of trafficking in persons upon their identification or interception up to the repatriation or reintegration. And it also is and operates centers for trafficking in persons or children, including those that are run by accredited civil society organizations. Then we have Sexual Offenders Act, which provides that convicted sexual offenders may not work with or for children, hence protecting children from getting into contact with sex predators. Mr. Speaker, my ministry has recorded a cumulative number of 396 adoption cases since the year 2017-2018 financial year to date. The third question, Mr. Speaker, the response to it is that adoption of child is guided by provisions of Adoption of Children's Act, Chapter 2801,
Any parent or guardian willing and having consented to put up their children for adoption may be allowed to do so. However, all efforts to keep children within their families are made through provision of various family strengthening and support services. These include economic empowerment, provision of food hampers, clothing, shelter, family, counseling, and provision of rehabilitative services where the need arises. Where adoption remains the only option, it shall be effected by order of the court of the district in which the adopted child resides, granted on the application by the adoptive parent or parents. The court can only grant application once it is satisfied that the applicants are qualified to adopt the child. The proposed adoption will serve the interest and is conducive to the welfare of the child, and that agreement to the adoption has been given by the concerned parent or guardian. Mr. Speaker, number 4, Part 10, Section 42 of the Children's Act identifies children in need of protection. Further provisions regarding the manner for dealing with such children are provided for under Section 48, which provides for the making of a protection order in respect of a child deemed to be in need of protection. Further, Section 51 provides for care agreements to be made by the parent, relative, or guardian to ensure a child is placed in the custody of a fit or able parent without denying the other parent access, while Section 65 provides for the placement of children in need of protection in alternative care, which includes foster care or a state-certified care or a government-recognized child welfare institution. The Act further empowers the minister under Section 111 to establish and maintain places for reception of such children. My ministry, Mr. Speaker, has taken the position of scaling down on institutional care to promote family-based care. In this regard, the foster care program is being piloted in Kwenin District. Furthermore, our residential care partners have moved to relocate families from institutions and placing them within communities as a way of integrating children within the mainstream society. I thank you, Mr. Speaker, and I submit. Supplementary. Happy Thank you, Mr. Speaker. Thank you for that answer, Honorable Minister. For safekeeping, but that is not the case. Honorable Minister, melao ya bo 1952 le 1963 Deserted Wives and Children's Act. Honorable Minister, anako ga ya tla gore melao ye re lebe sesha ka gore dinako di change yaanong ha o dirisa molao wa 1963 go kala gore mme o tlogetsweng ke re ya motlogela ka lelapa le bana ba ba tlogetsweng ba ka tlhokomelwa ka sekale se se kana kang. Ha o dirisa molao wa lemoga gore o dirisa molao e leng gore o bo 50 years old le ntse ke dumela gore o kile wa shahediwa hale le hale. Yaanong potso ya me ke gore a ga o bone nako e tsile ya gore gongwe molao o lebiwe holistically me Honorable Minister, Employment Act e protect bana from abusive and ditiro tse e leng gore gongwe di ka ba ketehalla le dira go le kae in terms of monitoring gore di officera tsa lona di checke tsone madirelo one a ile gore bana ba bereka mo gone kgapetsa go itsa gore bana ba hela ba irisiwa ditiro tse e leng gore gongwe di a ba imela kana di ka ba imela di dira go le kae in terms of monitoring that situation.
Anyway, I must say, this house guy, wa sexual offenders, o no bua ka one ka gore o hitiswe ke yone ntlo e le mo ha gone gore dikgang tsone tsa tshotlakako ya bone di go godimo. For Mr. Speaker, ne ke buditse Roman numeral number 2, ne ke buditse number of adoption cases in Botswana. Mr. Honorable Minister confined himself to the last 4 years. Ya ne ke batla gone gore ke tlhaloganye gore we only have figures from 2017 kana why only providing figures from 2017, because the question was specific in what are the number of cases. And then ya bohero di ra go le kae Honorable Minister lenzo buile gone gore you are moving away from institutional to community based. Me go na le mathata a leng gore bana ba ha ba ntse ba godisiwa ka yone tsamaiso yone institutional ha ba tsena go dingwageng tsa 18 e ka re ba kgwiwa ya mme ba tla go itse gore lira go le kae gape beyond that to monitor them and go tswela le ntse le ba tutuisa le ba godisa gore kana an 18-year-old is still a child for all intents and purposes. Ya no ha le ba pile out into the system le dira go le kae to still keep following them, especially mentally, for young into a world of adulthood. Are they ready, and how do you monitor them thereafter? Mr. Speaker. Mesa. Thank you, Motutleri. The follow-up questions are Motutleri. Di botlhokwa thata. Ke tla simola ka ntlha ya review ya melao. It is true, melao ya rona e bogologolo like go lebella Adoption Act ke ya 1952, go lebella Deserted Wives and Children's Protection Act ke ya 1963. Tota me kana melao jaaka o itse dirwa ke yone palamente yone. Rona se re se dirileng go ministry wa rona gore we have started the process ya go lebella melao yotlhe. Adoption Act, for instance, will soon come to Parliament. Jaaka malaba ke ne re busetsa go morago ile gore Mr. Speaker. o santse gona le tsetananyana nngwe e tshwantse re baakanye ya go review molao wa Adoption Act. Mme re tsere ka dintalo enane, we have sent we are due to send our application go The Hague in re ratile bua ka malaba gore ya approve mo re bidiwang go ke inter-country adoption. Mme ga setse ka gore ke yone sentse re tshwarisitse bothata le tswa di-case tsene ke bua ka tsone tsa 396 ke di-case tsa internal adoptions, ga rena tsa adoption between Botswana and other countries because of that little snack that has been pronounced in the UN Convention on the Rights of the Child, the African Charter on the Rights and Welfare of Children. English and Setswana 50-50. Mr. Speaker, Sabubedi ka employment of children. We are really concerned as a ministry. After so many efforts, Ministry wa rona le Ministry wa Labor, because I know Minister of Labor ka re ke Ministry ngile ka nna gaufi le one ba dira mo go teng labor inspections. Mme ga ba dira labor inspections ba ithala go bana ba below 18 years ba bereka go, they report these cases. They report these cases and even warn le bona ba hiri ba bona ba leng gore ba hirile bana gore bana ga ba tshwanno hirwa, because the case they are dealt with accordingly. Mera ke tsa gore IEC kana Information and Education and Communication Program e rena le yone e re rutang setšhaba ka go bisa barekana e tsweletse right so ke letsholo le tsweletse. Mme ke se ba re molaetsa gore le go batsading ga ke na dipalo right now ka gore tota se mona re dira di-inspection. Mme ke na le dumela gore ga re ka tsena ko ba Labor re ka tla gore dipalo tse di a fokotsega. The number of cases tsene ke bua ka tsone ga ke itse gore ke dirile phoso ga kae. I managed to get cases from the year 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2020, up to date, up to 2021. Me so far, ga ke tsora gona le sengwe se ke fusitse go re go diretse phoso mo Tutlegi ka gore
ha ke lebella potso we are the number of adoption cases in Botswana. So now we go from this previous financial years. No specific so I thought that was how batla re simola go moragonyana ka ka dira yalo motutlegi. Moving away from institutionalization, yes, it is true. Bana ba ba golela mo institutioning, it has been proven worldwide gore ba nna le mathata a go integrate le mainstream society. So what we are trying to do, gape le go lose a lot of things. Kana ngwana ha go le mo institution ga ithute ngwa ya se ga bone, ga itse serato sa ga bone, go re go nna le confusion ya culture mo ngwana yo. So what we are trying to do is to ensure that he ngwana adoptiwa kana ngwana fosteriwa o fosteriwa mo kgaolong ya tswa mo go yona. Hello ke ngwana mo khatla mo kelana a bua se a gona le gore bere motsari mo isa go se mme yala se re se dira mo totlege ha ngwana a ntshiwa mo institution a isiwa gapa busetswa go gae go na le mo go teng reintegration program. The social worker tsa institution dintsha report di supang status sa ngwana be di neela badiredi ba boipela go ba go ngwana a yang teng. Then we go nna le monitoring ya ngwana yo go fitlela acclimatize le new environment. So there's proper follow up e dirwang e leng gore ga motho tle go ngwana a batla go itse re mo showcase ka di case. We can actually give you such cases and how ka tla ba botsa potso ya go nna ya ke ra gore ne ke re ka mago a ka le motho tle ke re ke a leboga. A ke tsora ke tlogetse seng go morago Mr. Speaker. Thank you, Minister. Abona khotla. Good morning, Mr. Speaker, and thank you. Me ke botse tona gore tona ke tla go botsa dipotso di le pedi di le tharo. Ke go botse gore go na le adoption ya ngwana yo between 10 and 15 years wa mosetsanyana yo tlhokagaletsweng ke mme a adoptiwa ke rragwe a isiwa a mmone mo botshelong mme ebile a certificating sa gagwe hela ka gore mmago wa itse gore hela just because mmago o nana le ngwana le rreo ha sena go utlwa gore mme o tlhokagetse jaanong wa go tsaya gore kana jaanong mme o lo tlhokagetse nka go tsaya ngwanaka mme rreo mme ebile ngwana yo a sa itse family tota gotlhelele gore go sena gore tota o amana jang le yone mme gone hong ke botse tona gore gone go le dira jang ka gore go a go tsaya ngwana sebaka mme ebile gape ga le itse gore ngwana wa go tshela jang ye nngwe gape e leng gore ke a e botsa Mr. Speaker ke gore ke botse tona gore tona go na le bana ba itlheleng ba tsewa gore ba ye go la bana ba ye go nna bo mmeidi mo dijarateng a bana ba latlele a mme latlele kopane labor le dire inspection mo dijarateng mme ebile gape ba sa duelwe ke a leboga Mr. Speaker. Thank you Mr. Speaker. Tla ke ne ke tlhalosa ga ke araba potso mo tsamaisa dipuisong tsa parliament. Adoption is whoever wants the adoptive parent has to apply to adopt a child, and then the procedure once the court has received that application, they engage social workers or a social report. A set of recommendations. So this is the court will assess the report, and then if they agree with the request of the applicant, the adoption will ensue. Me kana go involve the social workers ke ka mabaka gore ba trainetswe go lebella mahelo mangwe a ile go kana dikgang dingwe tse leng gore e ka nna se di tshwenya mo adoption yona e jaanong
ke na le bothata ba gore case e buiwang ke motlotlegi gongwe e batla go sekasekwa go tla re gongwe na le ene re e bue ko bothokong ka gore case ya buiwang ke yone ke e bidiwa gote ke interfamilial adoption gore adoption within a family yaanong ga ke itse gore e processitswe yang modiri wa boipela go nna recommenda gore ngwana yo a adoptiwe ke rre yo mme a sa mo itsaisa ka a itse gore ke rrago gore nna tseng ke na le mathata gona a teng fo gongwe go tla re etete re itshwaragele le motlotlegi a re fe re e tlhotlhomisa re bona gore go diragetseng sa bobedi ke kgang ya di-mate motsamaisa dipuisano tsa palamente ke buile ba labor ba dira go mo go di-labor inspection jaaka e le gore molao wa local government ke molao wa ministry o sere wa labor o protectang bana gore se ka ba bereka mme mo labor inspection what I'm aware of ke gore they go everywhere mo di-industry ga go na le tiro teng mme ke na le tumelo e tletseng ya gore ga kare ba le mo labor inspection e be tala mmate yo e leng gore o mo bereko ba di-reporta currently and action ya tsewa ra gore go ntse yala yalo mo tsamaisa dipuisano. Mesa, we have run out of time. Take a short runway. Go to question without notice. Mr. Speaker, question number 3, Mr. Speaker. Minister of Health and Wellness. Mr. Speaker. Mr. Speaker, potso e khutshwane mokaulong wana a boditse gore a batho ba ba hitela mo lehatsheng la rona ba sena dipampiri a ra ba kenta ke supe yalo Mr. Speaker gore our program, the National Deployment and Vaccination Plan, potso ga iri yalo Mr. Speaker gore correcteng a iri yalo nya potso ta ipalela me ke arabe potso Mr. Speaker ke supe yalo gore plan ya rona National Deployment and ya COVID-19 is guided kana re tsamaisa jana re libile molao o hitisitswe ke Parliament wa Public Health Act wa 2013 Mr. Speaker le policy ya rona the expanded program on immunization le the National Health Policy tsone di melawana kana ditsamaiso tse re nang natso mo lehatsheng la Botswana yone the EPI yone the immunization policy ya supa jalo Mr. Speaker gore ope yo hitola mo lehatsheng lone le la rona kana mo lehatsheng lone le la rona le go sa kgathalesege gore ke wa bombohe kana ngwao political association, religious association, or geographical location. Kanale or utsula lwakai ra wa agentiwa Mr. Speaker. Sesi le batho ba hitelwa mo di refugee camps. Le bone ba agentiwa Mr. Speaker. Kana re tsa gore batho ba hitelwa mo di refugee camp. Ke batho ba ileng gore o ithala gore ga bana dipampiri ga bana le bone ba agentiwa. Jano se kana bolwetse jo re buang ka jone Mr. Speaker ke bolwetse je leng gore bo kana misiwa ke mongwe le mongwe yo hithelwa mo lehatsheng go tabe go le thona gore batho ba Mr. Speaker re skara ba kenta jano batho ba bothe ba kentiwa go lebeletswe hela yone plan ya rona ya gore ba dingwaga tse di rileng go tsena ba dingwaga tse di kae go tsena ba dingwaga tse di kae go ya jaaka di-vaccine dintsi di goroga mme ke supe jalo gore di-system tsa rona tse di leng teng ga di kgaoganye ope jaaka ke buile gore kana foreignera kana ga ona dipampiri kana ga ona yaanong ka ga re di recordileng ka teng ga di harologanye ope ka moo jaanong ga ke kwa ntsha a gona number ya pere ka ntsha gore di-foreigner re kentile tse di kana mang re kentile ba bakana yone re folwa yone di melawana e hitisitsweng ke Palamente re beileng pele kana interest ha go e tona ne le go itse jalo gore a batho ba tswa go matsatsi le ra ba kenta le ba ba sena dipampiri mme ke supe jalo gore e ra ba kentiwa
ha le re gona le ba o na le bone ha tshimong ya gago hale o ba itse ba go kentiwa ba wela mo dingwageng tse ka gore ba ntse re ba ithela mo masimong ona a lona ke a leboga supplementary abo kura pese ere ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke re go ke simolla ka go bankanya gore minister a simolla ona re ne ke batla go itse gore ba tswa kwa ba ba kentiwa mo latsheng la gore ba kentiwa ba sena dipampiri ne se yone potso ka thamalalo ne e botsa gore a mo lenaneo la go kenta a go kentiwa le ba tswa kwa le gore mo ba tsweng kwa ba kentiwang a mo teng go tsentswe le ba ileng gore the undocumented immigrants ke gore ba ileng gore ga bana diteseletso ya go nna mo Botswana jaanong Mr Speaker ke utlwa tona bua gore ga bana dipalo jaanong ke be ke ipotsa gore go ta jang ka gore ha motho a ya go kentiwa o presenta o mang kana passport mo ba iseng Batswana ne bone ba ne ba le teng mo di vaccine sites jaanong ke re ke botse gore go ta jang gore ba sa keep di statistics for future to inform policy decisions in the future gore go ta jang gore ba sa keep di statistics tsa gore ba kentile ba tswa kwa ba le kae ba le tswelege gone mo yana go thusa yang to inform police ha ile gore ga bana these basic statistics se sengwe ke gone gore a mme molaetsa wa goroga gore ba ileng gore ke ba tswa kwa ebile mo teng go na le undocumented immigrants a ba ka kgona gore ba kentiwe go hema mogare wa kana bolwetse ja COVID-19 sa bo helo tona ke re ke botse gore a tona wa itse gore Batswana ba le bantsi ba ya ka bokete go la tsela Afrika borwa go kenta le gore sone se raya eng ka lebo Amesa thank you so much Mr Speaker ke tsa gore potso ya ntha ene go te gongwe do we keep statistics se ka informang policy ha go ya go pele ke supe jalo gore statistics Botswana le ene wa itse le mokaoleng gore ke bone ba ileng gore ba re neela dipalo tse di informang any policy e exista mo lehatsheng la rona no, I'm taking in respect of inoculation. Is statistics yes, part of the vaccination program? We cannot have any statistics. Wa keep a future statistics tsa di foreigner tsa di batho ba sena di documents. A ke tsoro wa go se tsaka ka gore batho ba tsene ka ba thagetse mo lehatsheng la Botswana. Gongwe tsa tseno ba bararo ka moso ba 4. So now we only use as data from the statistics Botswana. Ke yone mandate wa yone to inform policy as we go forward. Ke tsa gore yo wa itse hela o le morutabana wa University of Botswana. Thamaletse hela ntse jalo. Ha go bua ka people who are going to other countries to vaccinate. Ke dumela jalo gore tota rona le ba Ministry of Health batho ba re ka buang ka bone ke ba kentile mo lehatsheng la Botswana ba kentileng ka konte hela jaaka le rona re kenta mongwe le mongwe mo lehatsheng la rona ke tsa gore yeo e be le tshwanelo ya bone gore gongwe ha ba leng teng ba ka kenta hela jaaka Batswana ba go mahatsheng a sele they take vaccination there without ba sa duele sepe ke tsa gore wa itse gore na le Batswana go mo lehatsheng le loti mme bothe ba kenta gona o pekile a letsa kwano a re nna ke na le mathata ga ke a kenta jaanong ha Motswana mongwe ene a decide le gore wa go kenta ha kentang teng ke tsa gore dikgang tse di ntseng jalo tseo rona re le ba ministry jaanong ha motho a setsa di le mo lehatsheng di ka budiwa ba Ministry of Foreign Affairs rona re hela gone ha di bordereng. Lastly, Ratile. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re le nna ke leboge mmutsi wa potso ke be ke leboge le tona ka ha a rabang ka teng mme ke re ka bokhutshwane tona ne ke tlhalose gore gate ke botse tona gore gone mme batho ba ile gore
a lona le arrangement le ba mahatshe a ba re bapile le yone ka gore re bona Batswana ba ntse ba supa gore ba kenta go bo Zimbabwe ba kenta go bo South Africa mme le gore motho o tlola maphakela tota a latela mokento ba supa gore no go na le dikgwetlho mo lehatsheng la Botswana go accessa mokento ka gore mokento wa gago o tlhaela mo go tlhomolang pelo tona a o setse e le gore no lo irile arrangement gore no re wetswe ke leuba yaanong mahatshe a le ke gore tswa thuso a re bapile na o motlotlegi. Minister. Thank you so much, Honorable Rati. Jaaka ke buile gore bolwetse jo bo etsile lehatshe lodi and mahatshe otlhe a leka ka bojotlhe gore batho ba ba mo lehatsheng la bone ba kente ha Motswana a iphitlhela a le mo South Africa a kentile o kentile hela jaaka mo lehatsheng la rona la Botswana foreigners ba teng gore hela gongwe di-foreigners tsa di mo lehatsheng la rona ga dinke dintsha tsone di-blue card ba supa gore ba kentile mme re a kenta le rona re a kenta mongwe le mongwe hela ha according to the plan dingwaga tsa go di gorogile go ra ba kenta jaanong gore gongwe yo mongwe o kenta ko Zimbabwe gore yo mongwe o kenta ko South Africa wa ba iphithetse a le ko lehatsheng leo mme a ithela le gore go a kentiwa ba kenta hela jaaka di-foreigners tse di mo lehatsheng la rona le tsone di kentiwa gongwe hela bothoko ke gore tse di mo lehatsheng la rona tsone ha ba sena go kenta ka kwano gongwe ha ba tsamaye ba ntsha dikarata ba supa gore ba kentile jaanong ha Motswana ene a ile ko lehatsheng le sele ha tswa kwa gongwe ka gore o itse mongwe wa rona wa mmolelela gore ke tswa go kenta ko lehatsheng le bapileng le rona mme hela ke tsaya jalo gore ra kganye ha entse jalo jaaka ke buile gore go kenta this is a public health issue go mongwe le mongwe ha a leng teng wa kenta ko ntle ga tuelo epe ke sone se le gore ka gore ha o ka tlogela motho ka moso di patala di a go tsala gongwe ba South Africa kana ma Zimbabwe kana ma Namibia ba tlogela Batswana ba ba bona ko ba sa ba kente ha motho a tshwarwa ke corona ko e le Motswana ya go nna responsibility ya lehatshe le gore ba mo tsenye mo sepateleng ba go mo isa ha kae so they are doing a good job ya gore ha ba bona motho hela jaaka rona mo lehatsheng la rona e re any foreigner mo kente ka gore a foreigner ha a tshwarwa ke corona le mo lehatsheng ke our responsibility gore re bone gore re mmatela ha re ka mo tsenya teng re mo tlhokomele se ga se tholontšha right ke a lebo Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re tona o re itisega go na le kgang yone ya mokento gore jaanong ka gore ha gongwe batho ba ile gore ba mo Botswana ba tsena through ungazetted areas kana mahelo a sa letlelesegeng jaaka ke na le mathata a matona ka terata ya molelwane wa Botswana le Namibia e wole sa le maloba ke ntse ke bua ka yone lo o dirisana jang le banka wena ba ileng di ministera ba ba tshwanetseng gore ba bo ba go thusa montwe ye gore batho gongwe ba ska ba tloga ba busetsa maiteko a gago kwa morago ka go tsena mo mahelong a iseng ona ya bohelo tona kana ha lo kenta yana lo bo lo dibela jana mo health lo ira so se sentle mme jaanong lo lekile go harmonize jang di policy gore di tsamaelane le seemo sa tshoganyetso se re le mo go sone ke bua jana ka gore go na le di policy tsa bo ngwana yo e leng gore mmagwe o na le gongwe na le bolwetse ga a kgone go mo amusa le bo lo ka mo thusa ka mashi mo sepateleng go ba go nna le gore gongwe lo nna le seemo sa tshoganyetso sa ngwana yo mmagwe a tlhokala mo sepateleng gongwe a na le kgwedi ke ra ana le beke kana 2 weeks mme a sa lwale bolwetse bope jo bo ka mo isang go amusa mme e boele gore ba sepatela ba mmolela gore policy ya re ka siela ngwana mashiela ha ile gore mmagwe e ne le motho e leng gore ga a kgone go mo amusa ngwana o ntseng jalo o ka mo isa ko o kana mamuisitse ko bo SNCD imagine go le weekend gore motsadi wa go tsena leng ko SNCD ngwana le ha kae ka tla o lekile go harmonize jang di policy tona. Thank you. Minister. Thank you so much, Mr. Speaker. Ke tsa go rota dumelana le nna gore dipotso tsa ga di tsamaelane le potso e re boditswe mme
tse dingwe ke tla di araba. Potso ya ntlha ya di-border-a gore gongwe ha di ole kana terata e ole ke tsaya gore go na le ministry o thamaletseng o lebaganeng le tseo. Mme ha batho bone ba setse ba le mo lehatsheng la rona, whether ba tsene ka tsela e ntseng jang kana ba tsene ka tsela e ntseng jang, rona in relation to COVID ra patelesega gore re ba kente ka gore gongwe ebile gone ha neng ba tsena teng ba re tetse ka one mogare. Jaanong go botlhokwa thata gore ba be re kgona go sireletsa tšhaba ya rona. Ke potso ya ntlha. Mme potso ya bobedi ya mokaoleng e na bua jalo gore ha mme a re latlhegela re le mo sepateleng, Ministry of Health is not a heartless ministry. Ka gore ke bua that one with experience ka gore ke berekile thata mo ministry ngwaneo. Ke a itse gore ha motho a mme a tlhokagala mo sepateleng a tlogela lesea, mo malatsing a one ao a ngwana a taba le gore setse re bata batsadi gore ba tseye ngwana, ra mo tamela ka sengwe le sengwe, re mo tamela ka sengwe le sengwe o bata tsotlhe tsa di batang, dijo, metsi, everything ra di mo siela go ithelela re bona batsadi ba gagwe ba e leng gore jaanong ba mo tsaya ba mo isa ko lapeng. Ga re ka ke ra tlogela ngwana hela le go re jaanong re mo tlogela SNCD. Nya eo raitso e thamaletse hela jalo le mo dipateleng tsa rona ba itse gore ha mme a tlhokagala mo sepateleng, ha go emetse batsadi ba tata ba mo tsaya ra mo tlhokomela raitso ka tsotlhe tse di tlhokagalang. Ke a leboga Mr. Speaker. Nya ba go reditse ke tswa mo kganye ya teng. I understand the Minister of Mineral Resources, Green Technology and Energy Security as a paper to table. Thank you, Mr. Speaker, and good morning. I have the honor this morning to propose a presentation of the Botswana Minerals Policy 2021. I thank you, Mr. Speaker. That the paper be tabled. Unless I understand the Minister of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism as the paper to table. Abokering. Good morning. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to table before the Honorable House this morning the Integrated Waste Management Policy of 2021. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Let the paper be tabled. Other members, I understand the Minister for Presidential Affairs, Governance and Public Administration is the paper to table. Agam Tipkuru. Minister, they have not been able to record you. If you can repeat again. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to table before this Honorable House the draft revised National Policy, Disability Policy 2021. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Let the paper be tabled. I understand the Minister of Finance and Economic Development is the paper to table. Thank you, Mr. Speaker. Good morning.
Mr. Speaker, I have the honor to table to this Honorable House the draft National Employment Policy for Botswana. Thank you, Minister. Let the paper be tabled. Order. Members, I understand the Minister of Investment, Trade and Industry has a paper to table. Minister. Ya dumedisa motsamaisa dipuisano tsa palamente ke leboge. Ke motlotlo go le re gape le ga batlotlegi Botswana Intellectual Property Policy of 2021 e le ka ga tlase ga setlana ya bo 33.2A ya melawana e tsamaisang tsa ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Thank you, Minister. Let the paper be tabled. Order. Members. I understand our Mangahape hearing is an urgent motion to move in terms of Standing Order 50. Are we hearing? Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm a member of Parliament for Gaborone Central Constituency, a constituency that houses the Botswana National Stadium, University of Botswana Stadium, National Tennis Association, Botswana Squash Rackets Association, Botswana Cricket Association, Gaborone Golf Club, the first golf club in Botswana, Notwane Tennis Club. Gaborone Central Constituency is also the home of Notwane Football Club. The Botswana National Olympic Committee is also resident in Gaborone Central, Mr. Speaker. Speaking of the Olympics, Mr. Speaker, we have just come out of an Olympic like no other. Qualifying for this Olympic Tokyo 2021 in itself was an achievement, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at this juncture, I want to take a moment to salute our heroes and heroines who represented Botswana at the Tokyo 2021 Olympic Games. Procedure, Mr. The names, Mr. Speaker, are Nigel Amos. Nigel Amos, Mr. Speaker, remains the only athlete from Botswana to have secured an Olympic medal by himself, not in a team effort, by himself. He secured a silver medal in the 800 meters in the London 2012 Olympics. Nigel Amos is from Marobela, and he represented Botswana at the 2021 Olympics in the 800 meters race. Mr. Speaker, we also have 24-year-old Lungo Scotch from Kareng. Lungo Scotch is a 400-meter sprinter, and he became very popular after clinching. Procedure, Mr. Speaker. Yeah. Yes, what's wrong with the procedure?
ntlha ya botlhokwa o kare ke ne ke utlwa ka re this is a motion without notice o proposewang ha, and I was thinking that the procedure should be followed when presenting the urgent motion without notice. Which is what? No, he has to invoke the standing order by Motivating the himself. House urgently, the urgency of the motion. He didn't even, House is saying. He should hasn't even motivate read the the motion House. at all. Motivate the House why it's I think urgent. he's getting there, I'm so he knows the standing order. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, like I said, I want to pay tribute to the Olympic 2021 team as a whole. Honorable members will not allow me to singularly mention them, so I will move further along, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the team having arrived from the Olympics with the 400 by 4 meter men's relay having won us a bronze Olympic medal, which I once again want to take this opportunity to salute them. The team was rewarded with a 2-bedroom house each of the winning team. Mr. Speaker, as I said, this was an Olympic like no other. The circumstances under which the athletes had to train and qualify for the Olympics were very strenuous. They were very different to any time that any other Olympic that had been. And also in the aftermath of qualifying, the process they had to go through just to keep themselves relevant was also trying. So, Mr. Speaker, I think as I had already indicated that this Olympic being like no other and qualifying in itself being such a great achievement. And at the Olympics, it meant the rest of the team were the spectators on behalf of Botswana that were pushing the team along. And for this, Mr. Speaker, I think that the whole team, not just the winning 4x4 relay team, deserves to also be awarded with the same the high-level gift being a house for every athlete and the management. Because Mr. Honorable please allow me. Do not be the speaker. Let the speaker do his job, okay? So, Mr. Speaker, as I say, I so submit that this honorable House requests the government and the private sector to partner to reward the Botswana 2020 Olympic Games team with houses, as was done with the 4x4 100-meter bronze winning team. I so submit, Mr. Speaker. Members, thank you. The motion as I understand the question should be that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50. Now, it's for your judgment whether what has been said qualifies for that under that motion. How will you come? Ke a leboga o tsamaisa dipuisano tsa palamente. Nya minna ga ke kgathanong kana go support-a. Ne ke batla go botsa gore ka gore puso is already in partnership in a model wa Triple P. It has adopted Triple P model. How then re kopiwa gore re kope puso gore partner le private sector? How is that going to happen? How are you going to force the private sector to partner with the government? Why can't they follow the Triple P model and organize what can be organized for the team? How are we going to do it? More urgent, more the government has already adopted the model on that. The Triple P model, I think, is the best model to use at the moment.
not to come up with a new structure or new model or new structure. Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Yes, procedure. Come you go, Mr. Speaker. I don't have to talk about who to salute kana moment ya gago ke le ka go gakolela gore kana ka tsamaiso honorable Hill ya agency pele o dira ka motho a le mongwe hela ka e thanya agency gore e be re vote is this matter urgent yang honorable who presentile motion ke le ka go thusa mo kganyenyong gore tota a khanye agente pele ha re tlo gona go bona ebe yanong a ka presenta ka ha ka presenta ka pele yanong ka khanye ga re deal le agency first now that re to deal I'm happy. That's why I said motivate the matter. For his presentation That to is you. what I'm simply saying. Yes, that's why I said for his presentation to you, do you consider the matter urgent? Dr. Sabal? Thank you, Mr. Speaker. I think I must hasten to say that I don't see the urgency of the matter. Just yesterday, we were discussing a statement from the minister in which he was talking about these rewards based on achievements of our athletes. So I think it's a process in itself that will improve over time from what the minister has assured us. I therefore don't see the urgency in the matter. It's an important matter, but the urgency that the member wants to allude to doesn't warranty that we can suspend the business of the House to accommodate his wishes. I want to respect his thinking in terms of rewarding sports and athletes, sportsmen and women, but to bring it as a matter of urgency, I think he knows his government has a responsibility to process things the way they promised yesterday, the way they've been promising through the minister's statements and the channel out throughout this whole parliamentary sitting. So I think maybe he is more suited to bring a question to the minister on the matter. But we are not undermining the importance of the matter. Thank you, Mr. Speaker. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Na ke tla harologana le bakauleng. Ke na le lebaka le le lengwe hela. Gore kana nako ye ntsi mapalamente ba tla ka ditshutiso ba supa botlhokwa jwa teng gore di tseelo kgang di bo di dirwe. Mme go helela go supiwa gore nyare so se mo pipeline e leng gore ga gongwe o itlhala e sena le ha ele bohelelo. Go sena le ha ele gore go a go simolwa leng, go a go hetswa leng, go bo go helela go nna le mabaka a kropang ena gongwe a helela a tlakatlakanya nako ye ka bong e dirisitswe go bo go tenya yaanong kana le wena wa bona gore maloba a re bua kgang ye gongwe seemo ne se sa nna jaana gompieno yana seemo sa COVID se changile yaanong re bona gore re ka ha priority dikgang tse e leng gore gongwe di masisi le go heta. Nna ne ke kopa bakauleng ebile ke sa bapatike le bone ba sa bapatike ka rona re goletsegile gore e rediwe e buisiwe e botlhokwa ka gore bana ke gone batlang ba sampe ba le bothito a re dire tiro yeo bana ba sampe ba le mo mmuding wa gore ba tswa go dira tiro e tona e ntle ba e direla lehatshe
la Botswana re se ka ra goga lobaka lwa gore re buise re bo re ba rulaganyetsa ditiro tsa bone tota ebile ga nne e le nna ke ka bo ke re a re heteleng hela go go bueng motion re bo re buele gore re batla gore bana ba tweng ka nako ye khutshwane Mr. Speaker ke a leboga. Mr. Speaker, Nigeria kere khain ka tswa ikala mene kere kana na go te motion is an urgent matter without notice. Kamala ka gore ke o botlhokwa. Mene kere kana la ntlha re tshwentse ra lebella gore ga go te motion urgent se se tona se sta bon se senyega ga go sa diragale ke eng. Mme ga ile gore re bua ka ba tswang ko di Olympicing kana ba neng ba dira maloba ba re wa dilwe. Yaanong ga re bua ka mabaka a bo Nigel Amos gore a re boela ko morago, it is no longer urgent. So nna ke tsaya ke re selo se agency ya the motion hela ka bo yone ga e yo mo nako ya gompieno unless hela ka gore mo honorable MP ke motomokoraga go ka nna ga dira gore a motion o buisiwe. Nna ke ganana le seo ka mabaka a gore ba ba neng ba tswa maloba yana ba re wa dilo, so the matter is no longer urgent, they have been rewarded. Mme jaanong ba ba buang ka bone bogolo a tsenya maina a bogologolo go mo go bolaile the agency of the matter. Mme le gona gape ke a itse gore ga ne le gore BDP mountile sentle ba tla go defend motion nka go le tona ke gore le ene a latlhe go supa gore o acknowledge gore a motion o agent kana ya yana ga o bona go lesitswe helana ga go itumedisiwa mokaelong hela ka nako ya parliament nka bo re dirisa mo dinakong tse dingwe tse di motion tse di botlhokwa tse di fetolang matshelo a batho. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke emela ha go supa gore kana re setse re supile mo nakong e ileng tsotlhe tse le gore puso e di dirile e tshwaragane le the sector to reward bana ba rona ba ba ne ba tswa ko Tokyo. E letse le maabane ke tlhalosa gore mongwe le mongwe wa bana ba o na hiwa madi a kana ka 25,000 pula mo godimo ga mo mongwe le mongwe wa bone o na bona madi a allowance e gorogang ko 7,500 kgwedi le kgwedi ga ba le mo kampeng. Mme ebile gape morago ga mongwe le mongwe wa bone o nna qualified o na neelwa madi a kanang ka 8,000 e ntse e le puso. Mme ga ba sena go nna ba boa ba tswa ko Tokyo, Mr. Speaker, private sector re bone ba tsena ka mashetla mo go thuseng bana ba. Re setse re nnile le Botswana e le gore mongwe le mongwe wa bana ba o nna ile ko Tokyo e seng ba ba hentseng di-medal o bone madi a hetang 25,000 pula mongwe le mongwe wa bone. We now have FNB ba ile gore very soon they will announce gore le bone hela jalo they are going to reward all these athletes. So ga ke bone botlhokwa jwa gore gongwe re ka segela ditsamaiso tsa parlamente ra lebella kganye, Mr. Speaker. Ke tlhalositse ka ile gore re kgonne go reme bana ba nokeng mme ebile se se diragetseng it's historic, Mr. Speaker. Ha isko go tsamaye go iragale in the history of Botswana sports. Se re se dirileng re dumela gore it's enough. Re tshwantse re tswelle re bona gore ba thusa ka tsela e ntseng jang. We still have a lot to do, Mr. Speaker. We need academies mo lehatseng, we need a high performance center mo lehatseng. There's a lot to do. Ka jalo he ga ke dumane le agency ya this motion. Ke a leboga. The hand was up. Oh, what happened? What happened? I think so far everyone who took the floor seems to be. Yes, what happened? Tota ka bokhutswanyane hela kana ka utela, Mr. Speaker. Era. Ka utela ke ne ke re Mr. Speaker ka utela ka koma ke Ka utela o ka re ka kgaga nya mme ke re tota ka bokhutswanyane Mr. Speaker ka bokhutswanyane tota mogopolo ga hili ra o rata ra o amogela ke mogopolo o siameng thata. Jaanong nna ne ke re ke mo kope gore a ta o tsenyela senokeng ga re agenta ka ne ke le ka gore ke mo kope gore re supetse agency ya teng e se gore ke raya gore ke a o gana tota ne ke le ka go mo gakolola ga ka re supetse gore nna ke nka re o agente le rona ga re o sekaseka nna ga re bone o le agente mme ka jalo
nna ke ra gore re ka tsweledisa dipuisano tsa ntue tse dingwe a ba utlwisa sentle re tamo ya manokeng mokaoleng molato ga o bole nna re itse gore o bua ka ga ebe hela one ga o agente a re tsweleleng ka ditiro tse dingwe batokeng ministera o bolele wa maarole go eme no ke minister o agente kwa tshelele lehu ga le bolo ono Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise batotegi re dumedise lehatshe ka bophara. Mr. Speaker, ha o lebile motion eo o leba ka leitho la rona ba e leng gore gantsinyana ga go buiwa ka mabelo go buiwa ka eng go buiwa ka kgaolo yone ya rona le gone gompieno ana kwa under 20 assistant coach Max Meleko ke motho e le gore re planela go mo itumelela mme le Pesela re planela go mo itumelela mme history hela ya mabelo mo lehatsheng la rona ke bokone bophirima mme ha honorable ata ka mogopolo o ntse jana gore batho ba ba dirang ba kgone gore ba ka utswiwa go ska go lebagangwa hela le ba ba siana go lebagangwa le the whole team ka gore it was a collaboration effort ke mogopolo o ka tiwang wa nna ke dumelang gore parlamente e tshwanela ke gore e o lebelele kana ga e o lebelela hela mo mantu gongwe e ka re hantse re dumela gore re ka o lebelela ra dumela gore gongwe re ka o modifya ka tsela nngwe e leng gore gongwe ka seke nne issue ya mantu but e nne issue ya appreciation e nne issue ya go tatsa ka rona gone kwa gompieno re bata Mount Senior e nna school for excellence ya mabelo ya sports re bata athletes village kwa re bata mo maung so dilo tse re ka tara di bua sente ka hata se ga motion yo monante a nna le la gagwe nna ke ne ke ra o buiwe Mr. Speaker. Thank you. Last one, Deputy Speaker. Ke a go leboga motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa palamente. Good morning, sir. Mme ka serolong le nyana batlotlegi ma parlamenta mošo o montle. Mme kana ka bokhutshwane motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa palamente. Motlotlegi Raetsho Tona wa banana ngwao le metshameko ke ene pidisetso ke ene sesana se re gamolelang mala mo godimo ga sone ke ene ma gore tshwanetseng re agela kgang re agela kopo ya ga motlotlegi Raetsho mo parlamente mo mahukong ga motlotlegi Raetsho Tona Rakgare otlhe re utlwile ka ha buileng ka teng and at the end of the day ke ofisi Tona Rakgare e tshwanetseng ya nna le taudi ya bohelo mo tshutisong e motlotlegi mo parlamente wa Gaborone Legare a tlang ka yone ka jalo motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa parlamente a maribu a boammaaruri kganyegeditswe ke motlotlegi Raetsho ke a go kopa motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa parlamente le ene motshutisi wa motsisi wa tshutiso ga mmogo le batlotlegi ma parlamente ke a le kopa gore a re saleng Raetsho Rakgare morago motion o tlatla ka nako e motlotlegi ofisi ya motlotlegi Raetsho Rakgare tla beng in a position to accommodate this motion. Ibile gape ke batla go kopa batlotlegi ma parlamente gore ha motion o ikutlwa gore o na le tshutiso please go and liaise with the relevant minister to go and check what plans, what options does his ministry have with a view to accommodating the motion that you intend tabling before the to avoid embarrassment of this nature. I I'm not putting the question. It's a high. As I indicated to you,
The question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50. Another. The question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50, not to waste more time. Those who agree with the motion will say aye, and we are going to call a roll call. Those who say no, who don't agree, will say no. So all of us get ready. Yo ke go support Molahili. Go run support Mlu. Ra go thopa hili. Ana le hili tsa tje. Ya re malene to. Na ke swalene. Hili na a ke bona ke na le wena le itiaka. Lena ke a bilaela ke sena now. No, na ke campaign ya ke campaign ya hili re mo right. So ba campaign. This is very urgent. Time re bua lo tse di hitile go sa tlogona le molodi wa go. Dom kora ya lebala ka ba lebala bana. We are starting. Ow. His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Kiabeso Masisi. His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Kiabeso Masisi. Honorable Autlwetse. No. Honorable Balopi. No. Honorable Boko. Honorable Boko. Honorable Brooks. Honorable Brooks. Honorable Billy. Oh. Honorable Dr. Dikoloti. No. Honorable Dr. Dow. No. Honorable Hari. No. Honorable Dr. Kubotsang. Aye. Honorable Griff. Honorable Griff. Honorable Hikwama. Abstain. Okay, o mutausani. Honorable Kapi. Galala moledi. Honorable Kabli. Honorable Kapinga. Honorable Kapinga. Honorable Kekwanegile. Aye. Honorable Kiorapetsi. Honorable Kiorapetsi. Honorable Mutelete. Honorable Kering. Honorable Oh. Honorable Kama. Honorable Kama. Honorable Dr. Kwate. No. Honorable Lesedi. Honorable Lesedi. Honorable Lelatisije.
Honorable Lelatisije. No. Honorable Lesaso. No. Honorable Dr. Letsula Tebe. No. Honorable Letsolo. No. Honorable Luwe. Aye. Honorable Lucas. Aye. Honorable Majaha. Honorable Majaha. This audio ke mathata. Honorable Makwinja. No. Honorable Makwinja. No. No. Honorable Manake. Honorable Manake. No. Honorable Mangwegape Hili. Aye. Honorable Mathote. Yes, I hear sebaka sa go ithalosa. Honorable Dr. Matseka. No. Honorable Muluti. Honorable Muluti. Honorable Musi. No. Honorable Mwadi. No. Honorable Mwaki. No. Honorable Mwatludi. No. Honorable Mudukanel. No. Honorable Moketi. Honorable Moketi. Honorable Mulali. No. Honorable Mulau. Honorable Mulau. No. Honorable Mulibati. Honorable Mulibati. Honorable Monna Kota. Honorable Monna Kota. Honorable Muraing. No. Honorable Muraing. No. Honorable Muswani. Kirile no. No. Honorable Muswani. No. Sir. Honorable Mutausan. Right. Honorable Mutausan. Nene ya gana e mo ipile speaker. Honorable So I didn't Mutamai. hear my name called. Honorable Mutamai. Yes, I'm gonna tell. Honorable Mtimkulu. No. Misak. Honorable Mzimila. No. Hothata hile a bona o tsiwa ke Honorable Mthimkhulu. Mkawana. Wa go kopana. Honorable Mkawana. Tala ya biba. Honorable Pule. Nay. Honorable Rakari. Honorable Rakari. Honorable Ramkhapi. No. Aye, I give out the top cabinet. Aye. Honorable Raitili. No. 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 Rakari. No, Guagama. Honorable Raitili. Aye.
Honorable Ratile. Aye. Honorable Rehueng. Vamos strike. Honorable Rehueng. Yeah, but look at Honorable I said no. Salishando. Ke ba dua caucus. A ke tsara ke utlwetse. Honorable Salishando. Honorable Sehoko. Nay. Honorable Serame. No. Honorable Shamukuni. Honorable Shamukuni. Honorable Tite. Strike. Honorable Tite. Yes. Honorable Dr. Taban. No. Honorable Tsiri. Aye. His Honor the VP Tsogwane. No. Mr. Speaker, my speaker was not on. Ke kopa go vote. I missed my name. No. Video a go telesedi mototegi o intshwarele le go mpiere mme ke thopa ai Ye mazama ngwa mata. Chief we plug ya go tloga lo tlopi ele nna. ka khara o tokile a wa o para khara Ga ke a utlwala ke rile no. wa thopa Oh, comboy. Lo yana ba re no. o vouta kgatlhano le bana ba sports ra khare a wa utlwala A big no. The definite matter of urgent public importance e tlang ka parliament wa Gaborone le Gare tumisang mangwe gapegile gore a go botlhokwa gore tiro ya parlamente e me gore mošino o tlo o tsene tshutiso e tle e tsene tshutiso ya teng ga ba ka dumela e tsene e eme jana that this honorable house requests the government and the private sector to partner to reward the Botswana Tokyo 2020 Olympics team with houses as they did with the 4x4 meters bronze winning relay team. Go gore se mo parlamente mangwe gapegile a se batlang a se kopang ke gore parlamente e tle kope puso le makalana ikemetseng ka nosi a dikgwebo jalo gore ba thuse the entire Olympic team gore botlhela ba ne ile gore ba ile go di Olympicing ko ba ile go emetsa Botswana ko ka mabelo le go di Olympicing botlhela ba ne ba ile ko Tokyo gore ba thuse ka matlo jaaka re bone ba leng ba tla ba tshwere bronze makwala le bomati ba gago ba ne ba taboga 4x4 relay ka gore bona ba tlile ka setsele sa bronze puso e ne ba nela tsone those 2-bedroom houses me sa se kopang ke gore go tsene yone tshutiso eo ya gore puso e tle ba thuse botlhe mme kopo gompieno sentse le gone is it an urgent matter ne sentse ba ise ba tsene mo gone tshutiso ne ba sentse ba tsene mo goreng a ka gore ke itsilele an urgent matter itsilele tshutiso e leng gore e sukunyediwa mo go tse dingwe tse gore di eme ntlo pele mme ha ile gore bontsi ba bone ga ba dumelana go tlebe go tswelelwa jaanong ka tse dingwe ke tshutiso ya ga mo parlamente ke kwa matsentso re tsene e leng gore o kopa parlamente gore o kopa parlamente gore e thuse tota ba the farmers ba limi ba rui ba ko Ngamiland ba ileng gore ba na le sekoloto sa foot and mouth relief fund ya National Development Bank o kopa gore go phimole dikoloto tsa bone balimi tota ba rui ba dikgomo ko Ngamiland ba ileng gore ba na le sekoloto sone seo a re ba kile ba na le mathata gone ko ka jalo puso e ba thuse
ka dikoloto tse le gore ba ne le tsone mme eo e ka tsena hela ga ile gore ya ga motomisang Mangwagapegile ga a dumelelwa ke palamente ba sa go tlhopha mo palamente se saletseng hela bodiredi jwa palamente the clerks ke gore ba neele motsamaisa dipuisano tsa palamente dipalo gore ba dumetseng ke bakae ba ba sa dumelana ba kae gore motsamaisa dipuisano tsa palamente a tla rolele ntlo semmuso gore dipalo di tsamaile jang ha ile gore ba dumelane go tle bo gora gore jaanong ba ka nna le sebaka sone seo sa gore ba bue gore mme gone ba dumelana le one tshutiso yone o ka bo yone a re boele mo palamente re utlwa gore ba tlhophile yang. Abstention 1, absent 17. So the noes of it, the noes of it. Umthumkhulu. ba reditse mabaka Ke na le wena mo moeng tsalame. Na le wena mo moeng. Bona go tletse ka penya ka pilisi. a gona mowa Hili. Le gore ba go reetse hela go padile. Le go reetsa hela ba padile brats. a sa reetsa dikgakololo tseo hile tswa mo go tsone tswa mo dikgakololo tseo Motsamai. Listen, over a very important motion is coming up. Notice of motions and orders of the day. Government to consider bailing out Ngamiland farmers who were unable to repay National Development Bank Foot and Mouth Disease NDB-FMD Relief Fund. Motion. Resume debate. Order, members. The question is that this Honorable House requests government to consider bailing out Ngamiland farmers who were unable to repay the National Development Bank Foot and Mouth Disease Relief Fund, which they accessed in 2008, because most of them lost a lot of cattle due to drought, and they are currently struggling to raise enough funds to sell and repay the debt and for self-sustenance. Procedure, The Mr. debate Speaker. is resuming. When the House adjourned on Friday, 6 August, Babu Hari was on the floor and he was left with 9 minutes, 47 seconds. Mr. Hari. Speaker. Thank you. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Procedure, Speaker. Mr. Speaker. Thanks. Procedure. If you allow me, Mr. Speaker. Yes. Point of procedure, Mr. Speaker, is just to remind you of what you informed us at the General Assembly, and also probably take us into confidence. If that position is still maintained, Yadi Friday for patients only, so that going forward we know really what the position. I know today we might have departed from the agreement, but we need to be taken into confidence as to how and why. Thank you, Mr. Speaker. The agreement VP was that the last Friday, next Friday, once we get rid of this motion, should then be reserved for questions only. Friday, the 3rd of September. Okay, thank you, Mr. Speaker. Negisa utoyalo nangi telegaro utile was Friday babatang after the agreement. Batabe in Nabo Niva Balorda reserved for questions. Thank you, sir. No, sir. No. Procedure, Mr. Speaker. Okay, VP is right. The agreement was as to the VP understanding. No, No, we have sir. to finish the motion. It has not. It has predicated finishing this motion. No, with this motion, Mr. Speaker, I don't have any problem with finishing the motion. Kilivile order paper. Ki itselwa really motion wa bohelo.
Ikwama. That's what I remembered. That's what we agreed on, VP. Yes, Yes, that's what we the agreed paper on. around. The paper around. The motion they are following. Thank you. Yes, the agreement was that if we started a new motion today, it will be futile because we will never finish it. So we are not going to start a new motion. Thank you, Mr. Speaker. Make it similar go super hore jaaka ne honorable member a begile motion. O ba maru go na le madi a nantshiwa e le go le ka gone go fokotsa manokonoko a tlhakole molomo madi a kana ka 105 million a ileng gore na neelwa di-farmer le 5,777 ka 2008 mme a re emeng teng gompe ko sekoloto se sante se le ko go 53 million pula re tse re kgonne go collecta 53 million pula rather go setse 51 million pula from 3,880 farmers mme yaanong rona ka re le ba tshitiso ya ga mototlegi ra bo re lemoga gore mme kana tota madi a nantshiwa a neelwa di-farmer ke madi a tswa mo letlole la goromente fela ka mananeo a mangwe mananeo a tshwana le bo NDB ya ka se e le yone le dirisitseng Botswana Development Corporation, SEDA, YDF, student loans le a mangwe mananeo a leng teng a le gore goromente o tlhola ntsha yaanong ga re lebelela kopo ya ga mototlegi re be re gone mo go tla nna jang gore re kgetholole re tse lenaneo le le nosi kana re tse seemo se se le nosi re ba fitlhela dikoloto seemo sa teng ke gore ga o lebelela ke haska hela Mr. Speaker go supa gore gongwe e tle go nna kgang e bokete gore re ka tsaya seemo sa nkametse le nosi be re se fitlhela sekoloto o tla ikala gore ga o lebelela sekoloto loan book ya SEDA e tsamaya go bo 2.7 billion pula mme go 2.7 billion pula o 47% ya dikoloto tsa teng di na le bo 6 to 20 years and Mr. Pule honorable Pule what is there yeah 47% of dikoloto tseo di na le 6 to 20 years tsa go SEDA and batho ba teng ba struggle go duela ya no ipotsa gore ha ile gore o dumanana le thutiso ya ga honorable Hikwama ba bone wa go ira yang ka bona ha le bela lenaneo le tshwana la Youth Development Fund le le gore go tla go tsana gompe go le finance batho ba le 9,969 ka madi a kana ka 968 million sekoloto sa bone ka gore 50% grant 50% loan is 484 million pula mme madi a kana ka 282 million pula a santale in arrears ene ba banana ba sokola go duela and ha ke na specific ka kganya Northwest go na le banana ba ba hileng madi a kana ka 52 million pula school deal 26 million pula mme mo madingana 15.3 million pula is in arrears and ba sokola gore ba duela ya no ha ile gore wa kgetholla o tsa ba le nosiela ba le gore ke ba le bosemo sa lekgwago bone banana ba wa reng ka bona morago ga gore go nne le seemo sa COVID go nagana le business tse di tswara mo tourism in this area ba le ba tsere madi go SEDA ka ka go gore yana ha ile gore o le bone wa ba tlogela ha o tla go buelela bana kana o kopela bana gore ba sutlhele bone ba bone seemo sa bone wa go dirang ka bona. We've had a situation ke haskai go Phikwe ka 2016 batho ba ile mana di contract le mine wa BCL and they were given loans on the strength that they have contracts and purchase orders le BCL. The mine was closed le bone gompieno they are struggling to repay their loans and seemo go gone gore o dirang ka bone batho ba gonna ka mkhontsing ja so o bo lebella sector ya tsona la horticulture e leng gore bontsi ba this project in horticulture they are financed from SEDA le bone ba na le di harologaneng hela just 2 weeks ago or 3 weeks ago go na gana le serame se se ntsi se neng sa bola dijalo tsa bone mo leng gore ba mo seemo se leng gore ba go sokola gore ba duele SEDA go sone e ba emetse gore ba e duele gompieno so kgang ke gore batho ba go nna le bone ka gore ba nnile le sebetso ba nnile le seemo bone wa go dira yang ka bone go ya go pele ya ntotara ka bokhutshwane Mr. Speaker ga re dumalane le gore re ka batho ba ka sutlhela dikoloto dimelo a rena ke gore ka bongwe jwa bone ba ka dira thulaganyo le gore ba tle ko bankeng ya NDB go tla go buisana le banka gore
go ka dirwa jang o ga dirwa go mo go teng payment plan re bua se ka gore Mr. Speaker ka ngiwa go simologa gormente nako le nako o ira mananeo ga go na le seemo hela ka se ka tshwana le ne re tsana mo COVID gormente na ira wage subsidy antsha ma 1000 le informal sector ile gona go fokotsa manokonoko mo godimo ga mo a boana le mananeo ona a na tsobo through bo SEDA through bo NDB ile gona go leka go fokotsa manokonoko but se se neng teng in this case madi a kana ba direla gore a khona gore a thuse ba bangwe a ba boele mo teng a khona go thusa ba bangwe ena se mo se go sira ya ha ile gore re tabe a re suitlhela then o ipotsa gore ya ba bangwe ba se ba duetse kana bone wa go re ka bo ya se mo se se gore Mr. Speaker ga re dumana le wena ka mo ka ntseng jana gape se se mo se se leng teng gore tsamaiso ya balance ya di finance kana ya madi ha le bela balance sheet ha ba kwa tsa item e lengwe hela bo ke le bela ke bona gore ke tadi o matso le bela gore house cash school tsone sene sa NDB what is the impact of this on the balance sheet yo tla government so Mr. Speaker a re bumanane le gore sutiso e ka ba tote ba ka ya tla kana ba dumala go ba sutela kana ga ile teng go gore a ka ne ke bua maneno a mantsi ha le mo parliament o emela o dumalana le sutiso eno o sontse go tlhaloganya gore ka moso ba YDF o tlhaloganya ka moso gore ba ile ba go kolota government to the tuition fees ba ile ba kolota SEDA madi a ba adimileng go bona o tshwantse go tlhaloganya gore le bone o bona le lenano le le tsepameng gore ha ba tla go gana ba gore a ba re re rona re buelela gore sutlhela o boitse gore o tla bua o ema sutiso ya gonna ya lono ke so ke se mo se leng gore just a second sir yes Honorable Speaker, thank you very much. Otona gare ne ku a re boele go morago ga ne o bua ka bone ba ngabilene ba re buang ka bone no re ba go sekoloto sa bone se tsamaya go 53 million pula and o ka re no re go duetse ba le bararo hela a go tlhalosa go gore go kgonne go duela ba le kae go ba kae ke bone ba shota thank you ya sa go how to ale honorable have disappeared Anessa Abu Hari how to What's a tata? Abu Hari I thought. Listen. I thought hotel Figure sade. how to Solo que vuole lecture. So ga se potso go teleng. Potso e thata. na le dipalo nka moara Eh, ke sone se ne ke se bua ka a sore ke ara Deputy Speaker kana wena o Deputy Speaker nko no tswa mo dikgantse tsa sedom kora hey wa thetsa caucus I have two roles to play. I have two roles to play. I have two roles to play. Yes, dom kra le speaker. I have two roles to play. You can analyze it the way you want. I think that's very true, Ranka. Mr. Speaker, now we can hear you. Yes, ke kopa maitshwarelo se ne maranyana Nancy. Ga ke tso ke se ka metsotso le kae se. Me ala ke tsa go 2 minutes 30 seconds. Era. No, ne ga ke tsore ne ke arabila lo clarification aba. Ana ka go utlwa. Nya ga ra go utlwa go tele. No ne ke bua gore era ne ke bua gore madi ne go animile di famara le 5777 then go duetse ba le 1897 madi a kana ka 53 million pula ba ba kolotang ba 3880 madi a kana ka 51 million pula ga ke tsura ke yone no e botsa yo honorable Tshere ya ne ke supa gore mme dipalo tsa go di lebelela o bo di tshwantshanya
le ba mananeo a mangwe a ka ne ke ha sekai ke re ko SEDA loan book ya bone stands at 2.7 billion pula me mo mading a 47% of it age analysis ya bone it's 6 to 20 years ba sokola go duela madi ao ya no ke re kere ha ile gore o tlo go dumanana le gore re madi a ra re ba se tlhole dikoloto ba o bone wa reng ka bone ke be ke supa gone gore mo bananeng go setse go neetse bana ba le 9000 madi a kolotang gone ho it's about 52 million pula ne ke botsa go ha ile gore dumala sekolo tsena le sone gore se sutlhiwe ba o bone wa gore ka bone ke be ke wa ke le manana wa mangwa ile gore government wa ntshitse through other institutions tse le gore le bone ko ba struggle go duela ya no ke ha ile gore dumala sekolo le go sutla sekolo tsena will be setting a very difficult precedence ile gore we may not be able to sustain it go go pele so ke swantse re go bohelwe ke ba lemi kana ba rui bana hala ka le gore nka supela gore go flexible ga go no po ba setse morago ka ditsheko jalo jalo se ba ka se dirang ba ka tla ko NDB ba buisana le bona ba dira go teng payment plan gore ba kgone go bona gore dikoloto tse dingwe tse di setseng ba ka kgona go di duela ka mokgontsi ya Mr Speaker ka bokhutshwane hela re le ministry position ya rona ke yone ga re dumalane gore sekoloto sena se ka sutliwa ke a leboga Mr Speaker. Matudi followed by Mutsamai. Ke a go leboga motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parliament. Good morning sir. Ke batla la ntlha ke kae gore sekoloto se se simologile ka ngwaga wa 2008 13 years ago. Me ke batla o tsaya sebaka se go leboga banka ya ditlhabololo National Development Bank go wena bona go tshwanela gore e ka thusa batho ba Ngamiland ka kitiro ya yone go thusa boratemo ba lehatshe leno. Ke batla go tsaya sebaka se go leboga batho ba le 1897 ba bane ba bona go tshwanela gore ba duele sekoloto sa bone ko NDB ka dipalo ke 33%. Ke batla go gakolla motlotlege motsamaisa dipuisano go gakolla ntloye motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parliament go ta banka ya ditlhabololo e adima mo ka sekgwa re reng NDB borrows out refundable funds. NDB does not give out grants. Ga e hidimpho e adima madi a tshwanetseng a buswa. Even National Development Bank it's a manontlhotlho a mantsi it's a masisi a mantsi it's a boikarabelo jo bontsi ga e adima motho madi e na le tshepo ya gore a tla busiwa. Irile ha re buisa temana motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parliament o ne re hile ko wena o le raro na o le moeteledipelo wa rona e bidwa go te committee of supply mo parlamente wa Sefare Ramokgonami Dr. Kisitegile go botswa ragwe kago said, and I quote, people must be held accountable, end of quote. Rightly so. Farmers Ngamiland, including any other Botswana, must be held accountable. Procedure, Kajalo. Speaker, procedure. Kajalo. As if it's causing you. Did you freeze my time? Yes, it's frozen. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, nekere honorable mo parliament wa tonot, right so ma tuti. Ke a utlwa gore le ka go bua magoko a ke a buile. Le a sa bue go te gore ne go buiwa ka gae gone o. Ne ke re ngwa ska to ga nko out of context. Ya lebo. Ke a go leboga motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parliament. I am not quoting him out of context. Re ka tsaya Hansard and ke mahoko a gagwe a buile. Batho ba le 1897 ba duetse motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parlamente go tla bo go sa tlhamalala ebile go se maleba
gore re tlogele ba le 3,880 re re ba se ka ba duela mme ba bangwe ba duetse. No. These are public funds. These are people's taxes that must be accounted for. Chaba ya Israela ile ha etswa kwa Egipto ya kwa Israela ye teletswe ke Moshe ke yona chaba hela erileng ele ha gare ga mosepele e bolawa ke tlala le lenyora Moshe a lelela go modimo gore chaba kie e tshwerwe ke lenyora le tlala modimo a ba neela mana ke bone hela ba bone mana mmile go tswa ho ka dipaka tse di tsa diragala modimo a tlhalosa wa re go tloga gompieno mongwe le mongwe yo le mo lehatsheng he shall live by the sweat of thy brow. O tla tshela ka mohutswa phata ya gago ka jalo mana a hitile ba gaetso a go engwe ka dinao gore batho ba bankamileng ba busa madi. Mr. Speaker, I want to urge Honorable Minister of Agricultural Development and Food Security, precisely Honorable Karabo Sokret Khari Rafalatile, together with his ministry at its entirety, as well as NDB staff, they must vigorously as well as rigorously demand the owed money. And like I said before, Mr. Speaker, this is not a grant. This must be repaid. It's exactly 13 years. Sekoloto se dirilwe. Ka jalo mototegi tona Raetsho Kgare le bana ba gagwe ba nnile bonya ebile ba ntse ba bonya go bata makgetho a batho wa ha ne se tona Raetsho Kgare e se tona e le motho hela yo tshwanang mongwe ko tonota kampo ko Shashemoke mokawananyana nkabe ke mora ke re thoba o bata madi a batho tona o tshwantse go ema ka dinao go phutha sekoloto se madi a mototegi motsamaisa dipuisano tsa palamente a tsere mo letloleng la goromente le tlhokometswe ke tona Maetsopegi Unkutile Serame le bilwa go te Consolidated Fund. O ye mekadi na memma Serame ha re bua re riana wa tolotse diata. She needs this money to be recredited into the Consolidated Fund as early as yesterday. Re na le tsamaiso mototegi motsamaisa dipuisano tsa palamente mo lehatsheng la rona le bilwa go te SNCD, Social and Community Development Department. Le na le batho ba rutetseng go reetsa batho ba ba tambana le tlala, go reetsa batho ba nang le mabaka a sa tshwaneng a ba gatella le ko Ngamiland le tele kalana le kwa counseling bilwa go te Northwest District Council. Ha ka bene le gore batho ba ke bolelwa palo go bona ba 3,880 go te lekwalo kile le tswa go go mmaboipelego a re batho ba ga ba sa thobana le bokgoni ja go duela. Mr. Speaker, I would be the first to support this motion. Away from this documentary evidence by the SNCD from Northwest District Council, I distance myself from this motion and demand the money to be repaid. Mr. Speaker, I do not support this motion. I thank you for your attention. I make my own arrangement. Yeah, Mr. Speaker. Ke supera gore lanta ke maswabi gore ha gongwe a parlamente ba rateng re bue ha gongwe re bore itsheke dikeledi re bore ka bina batho ba Ngamiland pupu ba tshela ka gore re ba re ba ye ko boipelegong ha ba palelwa ke go duela ebile so se ba se netseng ga se matswahatsi ga se mawa godimo ga se mana ke dilo tse ba tshwantseng go di duela sebaka se leta le se sa lete maoko a
Mr. Speaker, ga se mahoko a sekresete, ga se mahoko a re agang re le Batswana, ke mahoko a re thubang. Me ka ke se ka tsena mo mahopong ao ke supela gore kana mogopolo o itebagantse le go utlwala botlhoko, o itebagantse le gore kana puso ke rara yo e leng gore o kametse bana ba palelwa ke seng ba tshwanetse go ikuela ko go ene. Me kana ngwana ha tla go ikuela mo go wena o tla ka mabaka a yone nako eo ye leng gore o diragaletse ka yone. Me gantsi ga o ka ke wa remelela mo mabakeng a magologolo le mo mabakeng a mangwe wa seka-seka go bona gore mme dikgang tse di paledisitseng ngwana yo go a go goroga ko bokete ke die. A re tsene mo kgang ya Ngamiland, Mr. Speaker. Ha o bua ka kgaolo ya Ngamiland, ke kgaolo ye gantsi mo dingwageng go tswa bogologolong ke yone e balelwang mo lehumeng la nta tlhogo ka ha o ka akanyang ka teng mo dikgaolo tse di tshwana le bogantsi bokweneng le bokgalagadi. Ngamiland e mo teng. Ngamiland, Mr. Speaker, ha re bua ka dikgang tse re bua ka kgaolo ye le gore e madimabe ka malwetsi a leruo. Re bua ka bolwetsi jo bo tshwanang le jwa foot and mouth, Mr. Speaker, bo bonwa hela ko Ngamiland. Jo bo dirileng gore le nama ya kgomo kana nama ya dipudi ko Ngamiland e bo le nama e rekwang ka boleng jo bo kwa tlase, Mr. Speaker. Ngamiland ke yone kgaolo clarification e ne a welwa ke dihawa tsa engwe e bidiwang Lethobo. Clarification, I yield. O ene ala nna kana bile sa le ke no nna mabili tsena bili tsena ke a leboga mo ke re gore tlhalosetse gore wa reng bolwetse jo jwa foot and mouth bo bonala hela ko Ngami. Tsena patsing ya Mr. Ratile ka heta ka tsone, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Ke ne ke re a mme gone ga motlotlefi ga o bela ile gore honorable Hikoma ka tswa tisitse motion tota ile gore ga o tshwenye gore o ka botsi la teng gape le ga parlamente ka gore puso ye leng gore ke a letsatsi sekoloto sa go ha sena le more than 10 years sa bo setse se iteilwe ke prescription ke gore a gona go peko ile gore o tshwantse go duela teng ke ne an ka gore gormente he sit on his own rights ya no ha go duela ya no re debate motion we ile gore o setse o le stale ha ba batho ba Ngamiland ha ba kolote ope mme ibile gape mo teng ga madi a honorable Motsabi mo guideline provision in le teng ya gore ha go ka nna le foot and mouth batho ba ga bana go duela ka gore this thing is not a revolving fund. I thank you, sir. Thank you, Mr. Speaker. Ke tswelele ya ga bili e ka sekai wa gam ke a itse gore foot and mouth e kile ya tlhasela dikgaolo dingwe tse di tshwanang bo bobirwa le tse dingwe jalo me kere ya ga re Ratile ke yone kgae le gore ne ke a go yone se ke tsamaya ka bonako ka kgang ya gore o ya Rabile kgaolo ya Ngamiland ne ke sampe ke remeletse mo ntshing ya Lethobo yena ya apesa batho ka letshoba maybe Mr. Speaker kgang ya buegang ya gore batho ba ye ko bankeng ba ye go buisana ka mabaka a ka ba ka duelang mapalamente ba bua dilo tse di diragalang gale tse di diragetseng tse di padileng motho ha go ra dikgomo di bolailwe ke luba jaaka luba na la thasela ko Ngamiland a toba ko bankeng a ba supa le dipalo tsa gore dikgomo di sule o bo ra tsamaya a ko bankeng mme a na tsa loan a reka tsone dikgomo mme dikgomo tsone di sule o le gore mente o bo tshaba boikarabelo nya ga se gone, Mr. Speaker. Go na le kgang ya go teng jaanong ba bo SIDA ba bo Young Pharmacy ba mananeo a mangwe ba tla tewa go teng a le bone ba tla sutlela nya kana case nngwe le nngwe
e na le di-merits tsa yone tsa e leng gore e ka sekasekwa ka buela ga re ka ke ra ba invite gore ba ikuele kgang ya bone e tla dirwa nako e tsanang ka yone ga ba ka ke ba tlola Joratani ba se gautshwane le ba tla tlola noka ba le gautshwane le yone Mr. Speaker. Mr. Speaker, clarification. Re tshwanetse ra itse gore mo kgaolo ya Ngamiland hela ka lepaka la nama ya theko ya nama e ko tlase ke tle pele ke sampe ke hupile lebaka la nama e ko tlase Mr. Speaker gore nna e bile o kolota batho ba Ngamiland o ba kolota go ba rahare o ba bonetse di mmaraka tse di ka rekang nama ya dikgomo tsa foot and mouth go bo ke gakologalo go bua ka bo Zimbabwe le mahatshe a mangwe mme go itlhela ka nako ye go na go supia gore ba go reka nama eo ka di price tse di tlhabologileng tse di botoka goromente ga accountele dilo tse ga goromente ene a emele go seka dikoloto this is not the first time batho ba ikopela ele balimi barui ba ikopela gore re wetse ke siru on a point of correction, Mr. Speaker. re wetse ke siru sa gore ha re le jana re boele gore ga re kgone go duela ka mabaka 1 2 3 ka nako ya ga Tautona yo re tlogetseng re Masire moa wa gagwe o tla lala ka kagiso go na ga supagala batho ba wetse ke siru le ena le moteng batho ba sutelwa dikoloto ga go ise go siano naga e yote go thamisiwe bape ba ba tshwereng dibuka kana bape ba lele ba re ka batho bao nna ba tshwanetse gore ba sutelwa dikoloto. Mr. Speaker, clarification. Ga ke ka gore nako e ntlogetse ka itsa di aka ke go rata bobe ka nako lorato lo lo tla go tsega. Mr. Speaker, go na le yane ya diragalla batho ba Ngamiland ya CBPP ya le gore le manoko a yone a santse le teng. Mr. Speaker? Yes? Mr. Speaker. Yeah, it's frozen. Ke gare se ne ke baakanya sengwe mo go se mo totle ga se buang ke bona a latola ba re tapisa mosidi a re goromente ga ire sepe ka di-market tsa for dikgomo tsa Ngane ke re ke moreke nama ya tsa kwa Ngabe retsiwa ko DRC le kwa Angola le ko Mozambique market wa to facilitate ke rona Ministry of Agriculture ne ke re la ha latola a ska latola ya la ba ga sala go procedure, Mr. Speaker. Ke procedure because ga bona ba marumo go sa se bua. Thank you, Mr. Speaker. Ta ke tona gare o palelwa ke go wela o ka bo wela gore nama ya dikgomo tsa Ngamiland e rekisiwa ka di price tse di botoka thata le go heta jaaka tsene dintsi kana e le kana hela ka di price le nama ya dikgomo tsa batho ba Ngamiland ga ba bewa ka hamusi. In other words se ke se go bolelela dikgomo tsa di rekisiwang ko DRC le ko Zimbabwe nama ya teng ga e rekwe ka ditlhotlhwa tse di nametsang tse di busetsang difomara le yone BMC ye mo lekalana le le mo Ngamiland ga le performe mo go kgotsogatsang ha o ka re weekend tsene di heta maloba go sampe dintsho di tsena sente wa ya kwa dintshong tsa Ngamiland e na le dintsho tse go tlhajwang dikgomo di le bo 15 20 batho ba itlhobogela mo go jeleng kgomo mo ganong mme go ntse go na le DRC mme go ntse go na le Zimbabwe e le gore ba bona gore ba swele dikgomo tsa bone molemo ko Ngamiland ke lone le nang le dikgomo tsa dipelesa tsa ditona le go heta bolatseng la Botswana lotlhe ka tsela eo dupa tshotlego e rupaneng e bonwang ke mongwe le mongwe ya ka batho ba Ngamiland ba tshela ka teng. Mr. Speaker, nna ke re gongwe minister ra o tla re kana batho bone ba ba reng ba phimolelo dikoloto re setse re ba hila diphologolo a ba rekise diphologolo ba duele dikgomo ya le go dikgomo ga di performe sentle jaanong batho ba Ngamiland ba ganelwa ka se
bakganelwa le ka se maabane lo letse lo tsaya lehatsi mo go bone le ba ka bo bogolo lo ba raya lore re le bonetse lehatsi tsamaya le go tsosolosa sennane le kgona go duela dikoloto tsa NDB mme lehatsi lwa le tsaya lwa re lo batla gore lo na lo etelwa ke baeti kwa go lona. This is not fair, Mr. Speaker. I support the motion. Thank you, Dr. Masika. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke batla go ikamela mo go kwana bua ke Honorable Ratile gore motion o tota one le ha maikelo a teng re a utlwa o tlhulwe ke dipepe. Ke bua na Mr. Speaker ka gobane ha re simola re leba tiriso ya bailout. Kana bailout, Mr. Speaker, gantsi le ba gantswe le dikompone mme re lema gore maikelo a ga mo palamente ke gore go thuswe batho go nna jalo go tlile go baka mathata, Mr. Speaker, ka gobane mo dinakong tse dintsi re dirisa lehoko la bailout mo setšhabeng ra be re lebile dikompone tsa puso tse e le gore re bona di ditona thata go ka palelwa be re ka go di boloka mo gore di tswele di le teng mo go teng they are too big to fail. Yaanong gone mme re itse gore go tlhoka go ira jalo gore re lebile ka batho ba go tshela ka teng mo itsholelong. Ke tlhaloganya mo palamente ka motion o gore batho ba nkame ba tshwere bothata ba na dikolo tse ba nang le tsone mo ko NDB ya ka no go ikaeletse. Ke bua se gore ke kgone go hatlholla hela mo tsamaisa dipuisano tsa palamente gore ha re dirisa lehokole re baka mathata implementation ha le gore ke wona maikelo a matona. Gantsi re bailout bo Botswana bo BMC gongwe bile re thuse dikompone ka go nna jalo. Maikelo a matona ke go tila gore re ba ke mo re go bitsang re moral hazard. Moral hazard go twa gote ha o duela batho dikoloto bangwe ba go kolota ba itse gore nya tla re go bohelong go be go phimola sekoloto seo jaanong sa tlhole gona le molato ya go ira jalo. Go mo go ba ka mathata mo itsholelong go ba ka mathata mo go itseng gore madi ga a tlotliwe ebile ha wa netswe ga o patele seo go duela ka gobane o ka ema nako e batlang gore o tle o itse gore goromente tla re ko bohelong a ba phimola sekoloto sone seo. Yaanong ke bone bo diphatsa mo tsamaiso dipuisano tsa palamente ke bo bona nna mo polelong ya gompieno e re sekasekang ka tsatsi la gompieno. Ntlha ke batlang go bua e nngwe ya bobedi mo tsamaiso dipuisano ke lehoko la right off mo go twang go phimola sekoloto. Gona right off eo gantsi e dirisiwa mo bathong ka bongwe hela jwa bone e seng bailout e le gore itebagantse le dikompone le go leka go tshegetsa dimmaraka ka di ntseng ka teng. Yaanong bo go raya gore e nna one farmer at a time. Mongwe le mongwe o tla ditseng ikopelo ya gagwe o tshwanetse a tamele ba NDB a go ipobola a ba ipobola gore ene mathata a go a ntse jaana e be go itse go te sekoloto seo ga se kgone go phuthega mo mothong yo ebile ga ana sepe se a ka tlhola ka se re neela re le NDB jalo gore re kgone gore re supe gore nya re phuthile madi. Ba ba duetseng ba ne ba kgona go duela mme ba sa kgoneng ba tshwanetse ba kgone ba iketetse ga pele ba go tswa ditshwetso tseo e be tla re ko morago mo tsamaisa dipuisano e be nna yone NDB e buang gore madi a ga a phuthege ebile ga re tlhole re na nako ya go tlhola re setse batho ba morago ka gobane re bone gore ga bana se ba ka se kgonang gore se naya re le NDB mo boemong jwa goromente. Ke yone tsela e le gore metsamaisa dipuisano yaanong e be ra reng ko morago e be nna yone NDB yaanong e yuang teta ya gore yaanong ba write off sekoloto seo mo dibukeng tsa bone. Yaanong ke bua se mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ka gobane jaaka ke tlhola ke bua kere gantsi ke bodiredi bo re thusang go thusa batho ga se melao ga se di-motion jaaka nne re ratile a bua re kana dilo tse di ntseng jang dilo tse di diriwang mo diofising gore be di nna hela go itlhela bjang re tla go tlhola re debata motion o mme re itse gore go na ditsamaisoela tse di beilweng tsa go tlhomamisa gore re nna re le ko pele ga ditiro tse ka gobane fund yone e teng ko NDB yaanong e tshwanetse e nne bonano ba tsaya dikgato tse di lebaneng go supa gore ke boammaaruri ka tse di ntseng jalo mo tsamaiso dipuisano tsa palamente ke bua hela ka gore go practical go le kae tota gore be re le gore ka ga re kwadile bailout ka ga mme rena re ta re batla go write off elicitation. Yes, please go ahead. Honorable Minister, you are an expert.
if you allow me, Mr. Speaker. Yes, please. And Honourable Minister, whenever you are an expert, a bailout to go tahela go khana go phimolela sekoloto kana bailout ka kono tla ka mokgwa e leng gore gongwe moduedi kana moikopedi o thusiwa ka matlhale a gore o ka duela sekoloto yang. Ke a leboga Honorable Pule. Ne ke le ka go supa pharologanya re ga bailout le write-off. Mme gantsi ya ka ke bua ke re NDB ke yone tshwantse e bone gore e bua le moikopedi mongwe le mongwe go tlhomisa seemo sa go kgona go ka duela sekoloto. Clarification, Honorable Minister. Clarification. That was a bit. Speaker. Nyame mbeke tlhalose jana gore I used the word bailout not as an expert in economics, but as a word. Le hokola sekgowa le le right to help somebody out of the difficult situation that he's in. That is the usage. Ha ke a dirisa ke ruta economics ko university, ha ke a dirisa ke le expert ipe, ke le dirisitse e le hokola sekgowa le le raya go thusa motho mo seemong se se botlhoko sa le mo go sona. As an English word. Ke a leboga. Nyame ke a leboga because re harologana ka dilo tse dintsi ga se mo hela. Pharologanyo e tona gompieno ke gore ya ka ke bua ke tlhaloganya maikelo a matona a move of the motion to go thusa batho. Mme at the end of the day re tshwanetse re nne practical around what is possible. Go tla kgonagala eng re tla re batla go dira eng. Tlhaloso e batla go senosa gore se re se ikaelang se o se ikaeletseng ka move of the motion ke gore go phimolwe sekoloto. Ka gobane batho ba na nako e kae ba sa duele a ka ne ke utlwa ke re ke dumale re ratile ke re ha le gore dikoloto tse di prescribile ka ga molao tota gone re bua hela ka gobane re kgona go bua but maikelo a matona ke gore ba lebagane le go manager fund eo go tshwanetse ba dire se se tshwanetseng gore batho bao ba thusiwe ba tlhomamise gore ba lebeletse mongwe le mongwe ka go letileng ka teng re sa gobokanye ka maikelo la bailout re gobokanya ka maikelo a write-off re itse gore motho yo ga a kgone ga ke ra bua re sa itse seemo sa mongwe le mongwe wa difamara tseo mongwe bangwe ba sa duele ka bongwe ya ka ne ke ka kere e ka tswa e le moral hazard we o bona gore nya ke sekolo sa goromente ebile ga go tlhoka gore ke se duele e tla re ko bohelong be se phimolwa jang gone mo ga go baka mathata a kadimo mo mmarakeng ga go baka mathata a go itse gore ra go tswelela ko pele re thusa ka mananeo a ntseng jang a batho ba tla dumelang gore a tshwantse a duele jaanong ke tla tsamaya kwa ke dumale re moatlhodi gape a mongwe le mongwe o tsereng sekoloto a tamele ba ba mo adimileng a itlhalosetse batho bangwe a ba ithulaganya botoka go na le gore re tle go phasa motion o re mongwe le mongwe a phimela sekoloto ke bona bodiphatsa mo tsamaisa dipuisano tsa palamente e le go create mathata a se ke tla re kgona go a solve ya leboga mo tsamaisa dipuisano gore ba SNCD. Thank you, Amesa. Ke a leboga Mr. Speaker ke a dumedisa motsadi ke lebogele nna gore ke nne le lehoko mo tshutisong ya ga Honorable Hikuama ke supe hela gore mogopolo wa ga Honorable Hikuama o monte thata o nonohile mme ke na le bothata ba go ya manokeng ka gore tota le ha no re ditse Honorable Gare o kgaoganya Batswana ha ne ile o bewa hela wa supa batho ba ba wetsweng ke dibetso tse botlhe gore ba engwe nokeng ke ne ke dumela gore ke ka wa ya manokeng ka mabaka one ao ga o tsaya mahelo a mangwe a na le dibetsa tsone tse mo e bileng ke dumelang gore dikgaolo tsotlhe ga gona mo palamente o peo ka emang ha a palelwa ke go supa gore le nna go na le dikoloto ko kgaolong yame mme gone ko kgaolong yame re wetswe ke dibetsa tsa go nna jaana le jaana o tla ba a sa bue nnete ga mongwe a ka ema a supa jalo nna ke mongwe wa ba ke emang ke supa gore nna ko kgaolong yame I yield. Yes, Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga motlotlegi Luwe.
dipetso tsa tlholego di dintsi mo Kgalagadi North re wetswe ke molelo jaana last week o hisitseng dipudi di ka nna more than 100 tsa banana tse e leng gore ba tshwanetse gore ba di duele half. Mr. Speaker, last year re wetswe gape ke seru sa dipula tsa segako tse e leng gore di ne tsa bolaya dipudi di le more than 200 mo kgaolong ya Kgalagadi North mo e leng gore le bone ba lela. Gompieno jaana e rile go buiwa ka tshutiso e ba mpotsa gore a ke le bone ba tsenye tshutiso e Motlotlegi a buang ka yone. Ke a leboga Motlotlegi. Thank you, Mr. Speaker. Tsenya tshutiso. Ha ke arabe jaaka o ha ke tsengo mahoko mo ganong re motsamai hela ka bona ke se ke a go tsenya mo ganong. Ke eletsa go araba hela ka kakanyo ya me isupang ka teng. Ke bua le Talita ke re wena ne ke ra re banana re nya ke no ke le mo flong ke kopa gore o intshwarele re motsamai o ntse le mo flong ke sa go kgoreletse ke go tota thata. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re hela ya ka honorable monna khota sa tswa go bua o supa sone se ka iseneng ke se bua gore ga gona ope wa iseng kwa kopane le sebetsose. Ke dumelang gore ha nne tshutiso e tsile e akaretsa batho botlhe ba ba iteilweng mme ba le mo dikolotong. Ke dumela gore ne re tla ya manokeng rothe ka botswapelo ka gore ke tshutiso hela e nonogileng gongwe ka bo gore go tlhalosiwa yana gompieno go bo go tlhalosiwa ka madi gore a mme madi one a tla kgona gore a write off kgotsa a suthe dikoloto tseo hela jaaka tshutiso e bua. Ke ne ke santse ke re ke ba se ka gore nna ko kgaolong ye ke leng ko go yone e bidiwang ya Takatokwane ke na le balemi hela ba popota ba ibileng ba ka jesang lehatshe le ko lehelong le bidiwa Phudhuhudu. Maabane hela jaana bana ba lemile ka dikoloto pula yana thata mo e leng gore go heleditse dijalo tsa bone di sa tshele gotlhelele mme dikoloto tsone di ntse di le teng ko NDB. Jaanong ha e le gore ke a go dumela gore go sutlhelwe sekoloto sa bangani ba ke ba ratang ke bo jaanong ba bone ba ke sa bue ka sepe ka bone ke dumela gore ke tla bo ke sa itlhaloganye. Maabane hela yana mo dingwageng tse nne di sa tswa go heta ne re bona go thasetse go reidiwa kgaolo ya morolong e reidiwa go tsewa diterektara mo go bone di gapiwa di bo di a go rekisiwa go busiwa madi a puso. A jaanong batho ba bone ba ra reng ka bone ke a tshoga ha go twe jaanong motho mongwe le mongwe kgotsa kgaolo nngwe le nngwe e ka go ipuelela go a ntshosa gore a mme go ka re gogela go gongwe ga re ka ba ra ema tshutiso eno keng le ga ke lla le Bangamiland re tla bo re itirela bothata bo e leng gore e tla re ka moso botsogo bo re palela gore jaanong re bo addressa ka tsela e ntseng jang le gompieno hela jaaka honorable monna khota a sa tswa go bua sone se gako sa buang ka sone nna mo kgaolong ya me le nna se itaile dipudi tsa banana di le dintsi mo e leng gore mme le gompieno ana re santse re ntse re sologela ebile re eletsa gore ba tswelele ba duele madi ao go thusiwa ba bangwe banana mo gongwe ebile go a go thusiwa banana go bo go a go thusiwa banana bao ba bangwe le bana ba bone ka gore jaanong bone ba graduatile mo bonaneng ba bangwe ba tla ko morago ke bo monna a bone ke bana ba bone. Nna ke eletsa gore tshutiso e gongwe e boele ko morago re go e sekaseka mpo motsisi wa yone a ye go e sekaseka gongwe a itsise ka tsela e leng gore e ka tla go amogelesega e kgatha cross. Ga re ka ba ra dira melao e ntseng jaana kgotsa ditshutiso tse di ntseng jaana tse di tsang nngwe ya lehatshe hela re tla bo re itirela mo e leng gore ka re ka moso ga tswa gore palela gore jaanong re dire jang. Ke dumela gore go a to go nne le dikgang tse di tshwanang le tsonetse mme di tsile ka tsela e leng gore mo gongwe motho wa go asesiwa a le nosi hela go bona gore seemo sa go ke se ntse jang. Gone yaanong yana re ntse re utlwa go buiwa gore batho ba ba na le dikgomo tse dintsi tse e leng gore ba kgona gore re gole leso ba ba thaba dikgomo di le 15 ba thaba dikgomo di le 20 o bo ipotsa gore a mme ke botlhe ba ba thabang dikgomo di le 15 mo lesong a ke botlhe ba ba thabang dikgomo di le 20 mo lesong kgotsa go na le ba ba di thabang jalo ka gore di teng ba bangwe bone gone ko Ngamiland Procedure, Mr. Speaker. ba na le sone se ba se thabang ga ba na le sone se ba se batho ba Ngamiland mo ba thabela tsa di 20 kae ba bangwe ko Ngamiland. Hello sir. Hello sir. Erra.
Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke dumela gore go tabe go se ka ga tsamaisong ya ntuye ha re ka letella mahoko a ga Honorable Lue gore a tswelele Batswana tsena mo ditsebeng tsa Batswana as if ke boammaruri. Ga gona gope mo lehatsheng ko e le gore mo lesong go ka thabiwa dikgomo tse 15. Statement is implying gore rona re batho ba re tshamekang ka ditsa rona. Statement se go morago. Ke sekaisane morai ke tsetse sekaisane. Motsamaya a ke se ke re anketse morai patlele sekai sa ga ke ga motsamai ke la ntla re utlwa gore motho ka batho ka bona ke what has that to do with Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Ke tlhalositse gore go ne go buiwa yalo go ne go buiwa gone mo parlamenteng ye gore ba bangwe ha wa go dintshong tsa bone ba thaba dikgomo di le 15 ba bangwe ba thaba 20 mme nna se nneng ke re ke le ka go se tlhalosa go lebega Honorable ke kgonegile e se motho o reetsang se nneng ke re ke le ka go se tlhalosa ke gore ba bangwe ba ka thaba bone bo 15 ba ba buiwang ba bangwe ba thaba bo 20 gone ko Ngamiland mme go na le ba bangwe ko Ngamiland ba eleng gore le yone kgomo ya nngwe hela gongwe ga bana yone ke sone se nna ke reng gongwe go ka nna mosola gore dikgantsi di tsewe ka sengwe ka gore go na le ba bangwe ba eleng gore wa bona gore yo ka kgona yo mongwe wa bona gore ga ka ba kgona go duela sekoloto se ke sone se nna ke le kang go se tlhalosa ke batla go utlwisa ope wa Ngamiland bothoko ka gore bothoko bo utlwang ko Ngamiland le nna go kgaolong ya clarification Honorable Lowe bothoko bo teng I yield Honorable Hikuama era ke go tlhaloganya thata go utlwa sente mme wena ga o bala motion o reeditse a ware go duelelwe mongwe le mongwe yo o na le sekoloto go phimolelwe mongwe le mongwe o na le sekoloto kana re yo ba ba sa kgoneng ba ile gore dio tsa bone di setse ba sena sepe wena o tlhaloganya jang ka ke utlwang ke te bontsi jo batho ba ba ganetsa ba reka ke ga phimolelwa batho botlhe a motion one spirit sa yone ke gore go phimolelwe batho ka go tlhaloganya ka teng wena. Thank you, Honorable Hikuama. Ke rata thata ka ha o mpotsang ka teng ka gore o mpotsa o eletsa go tlhaloganya ya seng o batla go leka go sota mogopolo o ke o tlhaloganya hela jaaka o bua yalo mme mathata a teng ke gore jaanong ha ota ga wa supa gore bone ke bo mang ba e seng bone ke bo mang ke sone se o utlwang ke re gongwe o boele ko morago mogopolo o go le jwa sentere ha go ta go buiwa go bo gona le batho ba re itseng gore re bua ka bone ba ba sa tlhabe dikgomo tse 15 le tse 20 mo lesung jaaka go buiwa ba ba leng gore ga bana sepe ba ke ba itseng ebile ke itse gore ba teng ko Ngamiland ba leng gore ba deserve gore gongwe ka re ka moso ga bo go phimotswa sekoloto seo ke go tlhaloganya hela ka o bua Honorable Hikuama nna ke sone se ke reng a go nne jalo o boele ha morago o go ta o supa gore ha ke re batho ba Ngamiland ba ba sa kgoneng ke ra se mama le se mama le se mama Emma I yield Mr. Speaker Honorable Lue ke go reditse thata mme ne ke re o ntlha se sengwenyana ke se nkgonne gore kana ne o rumilweng ke party ya UDC e mo tshepa thata Honorable Motsamai a re go tlhabiwa dikgomo di le 15 mo lesong ko Ngami batho bao ba se dikgomo di le dintsi thata yaanong mahoko one a ga o bone le mahoko a ile gore a nyenyagatsa batho ba ga o bone gore mo ile go senya batho ba modimo ba ile gore mo parlament wa bone o le ka go ba buella Thank you, Mr. Speaker. Yes, sir. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Rakari, ke a dumela ebile ke a tlhaloganya gore go mo e ka nna maikelo a go batla go supa boammaaruri ba kganne motho a dira mo ka sekwena re reng wa ba topetse mo humana metsi a bua jaanong gone mo ga se mo neng go tlhokagala gore gongwe re ka bone go buile ka gore jaanong go supa gore o ka re batho ba koo ba na le dikgomo tse dintsi mo e leng gore ba heletsa ba di tlhaba
o wa ipotsa gore ha bana le dikgomo tse dintsi mme ka ha re ba dumile lo se Mr. Speaker. nna ke bona o ka re jaanong mahoko ao a na a senya kgang ya ga re hikwama ka gore nna ke a ba itse ba teng ko Nkamilende ba ba tlhokang gore ba phimolelwe sekoloto ke sone se ke reng a e boele ko morago e ga isupe gore ba re reng ba phimolelwe sekoloto re ra ba mohuta o hele e le bo mang le bo. Time is up. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga. Procedure, you had called me, Mr. Speaker. No, it's serious. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, Morolo, it's serious. Mr. Speaker. And thank you very much, Honorable Mulale. Ono some pizza, Mr. Speaker. You really say that person serious should come before you. Hey, thank you very much, Mr. Speaker. And thank you very much, Honorable Mulale. Negere kana ke totally na ke emela go support motion wa ga Hugama, Honorable Hugama. Ya no, Honorable Hugama o ta ka mogopolo a o rumilwe ke batho ba ko Nkamilende. Gore se tshwantse re se tlhaloganye ba tsile ko go ene ko ofising ya go ba mo kopa gore re direle jana mo parlamenteng se ke thomo ya gagwe re ka le ba kwa le kwa ra ipala ra re nna kana ko kweneng ga rata ka go mo ga re se re teka gone tare ga re taka gone le nna le ke taka ba magalape ba nthumile e be go dumelesega re go lebelela ka ga re go lebelelang ka teng mme ga ke utlwa Honorable Hugama la ntha ha bua ka mogopolo a re gore gora gore banka NDB ene ya dimile ba rui madi tota ise madi pese ba netse dikgomo be le gore dikgomo tse ba di branda ba di tshuba di tshubilwe NDB dikgomo tsa teng ka ha na bua ka teng di tshubilwe NDB ha isona di tshubilwe NDB ya e be go nna le luba gore ya no ha ile gore di tshubilwe NDB di mo le sakeng la morui go Nkamilende gore a gore morui ke modisa wa dikgomo tsa Nkamilende ka tumalano e ba e dirile ya lona ya no e be le gore go nna le luba le le tona go Nkamilende le leng gore government ha ka le ganetse e be le gore ya no dikgomo dia swa ka bokete so ba balemi ba kwa ba kopa gore government a ba inele di hatametsi ka gore go nnile le luba dikgomo tsa bone tsa banka tse neng ke ba di ba disetsa di sule ka jalo ba kopa gore gongwe loan ye ka isuthiwe ka tsela e ntseng jang nna ke a e utlwa ke e utlwisisa entse yalo Mr. Speaker yaanong ga ke boela mo kgeng ya gore kana gore a gore ba NDB le yone e sala e tshubile dikgomo 13 years ago e be di neela modisa e be sa thole e tlhokomela gore go iragala eng e be sa thole e tlhokomela gore e tao tsa dikgomo tse rekisa gore recover loan ya yone e be go nna le baka le lele ba ntse mo tirong ya bone mo e leng gore go heta 13 years ka ga molaong ga ba kolote yaanong ga ba sa kolote yana kana motswana ene o tla nna ka pelonyana e le huto ka go itse gore kana ke ne ke on a point of correction Mr. Speaker. Okay. On a point of correction, Mr. Speaker. Yes, correction. Ke a go leboga motlotlegi mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ha motlotlegi mo parlamente wa Mahalape Bophirima a re banka ya NDB e tshubile dikgomo tsa barui ba Nkamilende. He is right. E di tshuba jana ka gore NDB e ntshitse madi 1,500 pula per farmer. E ba ra re tsamma dikia lona e ta rena kwa tenyeta le re ne le dikgomo tse le re di kolota banka ga ya tsamaya go tshuba dikgomo hela without having not given money. It has given money out for 5,777 farmers and only 1,897 were able to pay while the remaining 3,880 are still indebted to NDB. And this is the money. I thank you, Mr. Speaker. Ke go utule ga re harologane gope nna le wena ka gore se ke gore dikgomo tse ne ile tsa banka nna ke le molemi go Nkamilende ne ke le modisa ka ha tumalano ya sekoloto ne tsa makate yaanong ke ta ke go bolelela gore dikgomo tse modisa ke modisa yaanong ke a go bolelela gore dikgomo tse di ne tsa sotsothe ka luba yaanong ke a go kopa gore
sutha sekoloto se after 13 years nna ke sone se ke se buang yaanong ga e le gore after 13 years sekoloto a se thola se na le boleng ebile ga ke sa se ke se dua mo makgoteng a ditsheko jaanong ka gore motswana ene ke a mo itse batho ba nkamileng ke ba itse thata ke nnile go nkamileng ka 1996-98 ke le mo tirelo setšhaba e sampe e tshwaragane le tšhobe so ke a ba itse ke batho ba ba boi ba e leng gore ga ba ka ke banna ga ba itse gore go na le kganga ke sone se o bonang ba ile ko go mo parlamento a bone gore re kopa gore kgannye e hele re kopele yaanong semmuso ya ka o le moeteledipele wa rona ga ke bone sepe se se maswe mo se e leng gore se clarification. Make a clarification, yes. Thank you. Honorable Siri. Se Honorable Hikuama Sekopa a se romilwe ke bathopi ba Ngami ba Bokone Bophirima. Le se se diragetseng ko BES ha dikgwebo di na le mathata ha batho ba na le mathata a itsholelo ya letseno ka ntata ya COVID a be go nna le tax relief di harologana go le kae ka ha wena o analyze dilo tse ka teng. Thank you. Honorable ke kgolegile ya ka le wena o tswa ko nkamileng yaanong gore go kopa go beilwe re ska re ha motho a re betsa letsogo la go kana re reng yaga go kopa go beilwe yaga ke bua batho ba ko nkamileng ba boi ga ke ba nna hela e le gore go na le kgannye e leng gore is hovering over their head that is why ne ba kopa gore e ka ga molao ya ka Honorable Matsheka a bua e dilwe ke dipela ya mme banka ne ka bo e ne e etetse balemi ba ka bongwe mo go tshwanetseng ka ga molao wa o tsamaisang batho gore ba hele ba write off yone sekolo ya ga ba dira jang ga ba ya go baleming ko nkamileng ba go bona gore balemi ba sokola go le kae ke gore go mo bonang ba tsile ko mo parlamenteng wa bona nna ke tsa gore re dumelane le kopo ya bone e tare e nngwe gape ga e tswa go kgalagadi re tere e sekaseke le yone re dumelane le yone se sengwe mme ke go heditswe jaaka ne ke le ko maung ke nnile ko maung thata ngwaga ke le mo tirelo setšhaba ebile ke bereka mo agriculture yaanong batho ba 10 years earlier 10 years ba ne ba nna le bothata Thank you. Maranyana na gana ke ne ke re thank you motsamaisa dipuisano thank you Red Sir ke ne ke re ke go botse gore mo kganyeng e tshwana le ene e buiwa ke Honorable ke kgonegile a ene go na le helo lengwe le le kgaotsweng le ho hela le bagantse le thuso ya BRS kgotsa ene e khatha across the country ya ka nna ne ke bua ya leboga nya ke a go utwa yaanong ke a go tlhaloganya Honorable Luwe it will be interesting how they cut across but here is a member of parliament he's focused on the people ba nkamileng ba e leng gore ba mo rumile ke thomo eo ha e le gore re ka re parliament e be re re nya yaanong a re lebelle hatselotlhe e ta be le so se molemo gore re ka se leba e le lehatshelotlhe ra lebella balemi botlhe mme ha re bua ka ba nkamileng yaanong ne ke re ke tlhalosa gore kana 10 years earlier ka 1998 ne go na le bothata ko nkamileng e le gore go na le bolwetse ja lekgwao tsone dikgomo tsone tse Mr Speaker ne di sa tswe mo nkamileng ke tse neng di tisitswe ko nkamileng ga di ka tsa kgona go dira tsa atega sente mme ebile banka ka nako eo ne ntse itse gore dikgomo tse di tswa ko ntega nkamileng di ka nna tsa se di diriseng tsone tse ba di tsentseng brain letshwao la bone ka tip ya go make it clarification. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, honorable member. Honorable member, go leba ga le gore ba parliament ba busang. Ha ke ba reditse ba re re ska ra lebella ntha ile ngwe hela ya ka kgaolong ya the mover wa motion. Go ngwe re lebelle le hatshilothe ka bophara. Go ngwa se gore go ngwe re ka tseno ne tshutiso ya kana ya amendment ya motion gore nya. Now that le dumela gore go ngwe re ska ra lebella sect at the side ile ngwe hela. Too late for that. Honorable Boko.
Re ka se ka ra tana ka tshutiso la go tote is too late gore nya mme a re lebelele hatsule ka bophara tere thuseng batho botlhe ba e leng gore ba affectilwe yaka batho ba kgaolo ya Ngane. Go sello ke gore hela re lebetse side le nngwe hela se gore ga ba dumang le rona. No, thank you very much. Ke dumalana le honorable Luwe ha bua ka kgang eo. Ke dumalana le ene gore dio tse dingwe ga gongwe re tshwanetse re di soboke ka re le parlamente re tshwanetse re lebele ga se lothe ka bophara. Mo ke mo parlamente ka go dira. Mme ga go re gore se honorable Hikama se dirang ga sa siama. Honorable Hikama o ta a bua ka batho ba ba mo humileng. Ya no e tare le nna ga ke rumiwa go mahalape ka kgang e tshwana le ke tata. Me ga ile gore go lebega go le kaone kana go le molemo mo go rona gore re balemi bothe ba dingwaga tse dikoloto tsotlhe tse di over 13 years di cancelwe tsa temothuo tsa ha re lebeletse gore no gona le drought le go bobirwa no gona le drought tota ya no mme hela ke dumelana le honorable Matsheka gore ha gongwe re tabo re sa utlwa le sente mme nna ne ke re a re focus mo Ngamileng. Ngamileng is a very special area ya ba ke bua gore dikgomotse ne di tsokonte Ngamileng di tisiwa e le restock exercise ke ne ke le teng gone honorable Molale na le teng le ana le yes thank you very much. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente male nna ke latlhela a mabedi a mararo mo tshutisong e boammaaruri honorable Tsere a ira tirelo setšhaba ne ke coordinator CBPP ko Maun ke sone se ke utlwang botlhoko e re tshwanetse go debate motion sentle hela re be re oketsa marago ka madi so sa ntlha ga go boammaaruri honorable Tsere gore dikgomo tsa CBPP tse neng di neelwa batho ko Ngamileng ga di a dira sentle di dira sentle ne tsa ba tsa taka boheo. So sa bobedi batho ba ne ba tshela mo dibetsong leuba foot and mouth CBP di salane morago mme goromente a thusa ka ha neng a thusa ka teng jaaka gone kwa in the 80s ke le ko Maun ke berekela ko no go raitiwa ofo di-loan tsa bo NDB CBPP ya tla batho ba neelwa madi a dikgomo tse neng di bolawa ba go neelwa le dikgomo gore ba simolole go rua sešwa. This shows gore we are a caring government ha e leng gore bothata bo teng re tsaya dikgato tse di maleba mme jaanong go tla opa batho ba tshelela mo bothateng bo go ba tlhaba dikgomo mo dintshong di le bo 20 o ka re go ikgatlhwa ka bone go mo ga go a siama mo ga re a tshwanela go tla opa batho ba Northwest a re debate motion wa ga Rre Hikama re irisa mabaka a utlwalang ha ke sa dumalane le one jaaka ke sa dumalane le one jaaka ke ntshe mabaka le ene a ntlhaloganya ke kopa gore dintlha tseo re di tseye tsia motsamaisa dipuisano tsa parlamente motsamaisa dipuisano tsa parlamente motion o ga ke dumalane nao mahoko a builwe ke Rre Matsheka le Rre Luwe di kgang dintsi ja ha ile gore re ne re neilwe di-loan mme ba bangwe ba duela mme loan e ne le ya me as an individual le NDB ba bangwe ba duela ba bangwe ba sa duele re tshwanetse gore ba ba sa dueleng ba salo morago mme re ha ba re ga re kgone go duela ka gore ke puisanyo ya motho a le mongwe le banka go lejwa mabaka go na le go mo go teng rescheduling go na le go mo go teng compassionate grounds tsa gore gongwe ke eng yana ya ka excludiwa mo gore a buise madi a ke puisanyo ya motho ka boene ka ha saenneng ka teng le banka gore madi ao a o tla kgona go a busa kana ga a kgone go a busa jaanong so se sengwe se ke se bona gore pele ga ke bua ka Botswana yotlhe ke tshwanetse ra bua ka Ngamiland e le yosi. Ngamiland is a tourist area go ntshitswe madi a mantsi a di-loan for tourism go seda
private banks gongwe le yone NDV. Mme le gompieno jaaka re bua jaana go duela di-loan tse ba di tshotseng mo maphateng a harologaneng. Jaanong ga re a go nopola ba dikgomo hela ba e leng gore ntse ke ka gore ntse ba bona thuso gantsi-ntsi ke sa re gore we regret thuso eo. Mme go na milente ka gore COVID e ho foot and mouth e ho re go bokela rotlhe re re ba cancel dikoloto tsa teng. Go mo kgang eo ka tsela yone eo re be re dire gore re se ka ra kgoreletsa NDV go deala le di-clients tsa bone ka ga ba bonang ka teng. NDV is not a private entity, it's a public entity. Jaaka re Moatlhodi a na bua, ga e le gore go tla tla nako ya gore ba bone gore go na le ba ba paletsweng, dilo tse di tla tla di be di ya go goroga even ko PAC go lebe go sekaseka go bona gore mo ga se mo re ka kgonang go go duela ka gore batho ba ga ba kgone ba ntse le mathata a le permission to write off di dirwa jalo ka ga molaong. Mme ga ke gore o molato re hikwama go bo tshotse tselae. Mme hala nna ne ke re letela the due process ka hentseng ka teng ka gore nna ke dumela gore that's the only way e leng gore e ka remove invidious comparisons tse ba bangwe ba ka di dirang ba re rona re tlogeletsweng ko ntle. Kore in other words, I'm helping you to reconsider this motion gore let's follow the due process, let NDB e kgone go dira tse tsotlhe, follow the process go itlhelela go bona gore ba ke bone ba re ka irang di-right off kana ba ke ba ba ka kgonang we can reschedule jalo jalo. Nna ga ke batle go bua ka go lotlhanyala, ga ke batle le gone go kgobola nthologogo. Go kgobola nthologogo ke gore ga o ne o ithaa gore o hodile motho a ba a go ronkgela gape a simolola. Rona ba bangwe ba re buang ba kgaolo ya rona NDV ne ga tsewa diterekere mo go bona. Morolong yolo yotlhe ya gompieno le bua gore morolong e kile ya ne le bread basket. Mme erile di sena go tsewa e ne e le gore go tshwanetse ga irwa the whole country ga bo go emisiwa and those tractors tsa bosiwa. Jaanong ga re se ka ra kgobola nthologogo a re lebe the due process ka ga ntseng ka teng e leng gore mongwe le mongwe o tla bona gore nnyaa go irile sentle. Clarification. So sa bohelo. Clarification. Era o ira ka bo nako ile. Era. Honorable Speaker, ya ne ke re motho tege. Ke ne ke re ya ka o bua ka morolong. Mme a o le mo gore ne tshotso ne a tsewa gore barolong ba helele ba nwetse mo temong. Gore ne a busetsa la tshela Botswana gore be le tsweletse pele mo temong raetsho. O ka tswa go ntse jalo mme le ga tshela Botswana goromento a ga Domkraga o ne a tsweledisa ba akanya go mme ebile ga o gakogelwa re honorable go Botswana na ba opposition ke lona ba nong lo tsentse modumo lo bua gore NDV e write off dikoloto tsa bahumi hela, which was not true. Kwa morolong no go tsewa diterekere tsa batho ba ba sa humang ka nako eo. So this is a contradiction ka potso eo e mpotsang. Ke ne ke re NDV le yone has not performed well over the years. Jaanong goromente o laetse NDV le lona ko Public Accounts Committee lo laetse NDV e simolola go dira dilo ka pharologano, e simolola go dira dilo sentle, and they are doing that. That's why o ka re they are getting out of the woods now. Jaanong ga e ka ke a re lo ba laetse lwa bo lo re emang gape, that's a contradiction. Tlogelang NDV e follow the due process e seka e bone gore tsamaiso e tla ba thusa jang gore madi a ba neng ba adimile batho ba a busa ga ba sa kgone ba ntshe mabaka like any institution. So sa bohelo ke gore kana batho ba nkamileng
ga ba adima mo public institutions hela ba adimile le ko private institutions bone bao jaanong ha ile gore re write off ka gore madi a ke a rona in quotes a le ya ba kolotang kwa one go a go tweng ka one go a go tweng ka one ka gore o mo ya ka ke bua tota we cannot pick and choose ka gore in the end invidious comparisons come in re be re lotlhanya batho ha ne re sa tshwanna go lotlhanya batho re tshwantse ra leba batho ka tekatekano jaanong tsala me honorable Caterpillar Hikwama ne ke kopa gore re seke motion o sentle o gongwe o boele ka morago jaaka honorable Lou ana bua gore tsamaiso e salo morago re he NDB sebaka sa gore ko bohelong se tle se reportele le yone parlamente e reportele le yone parlamente gore mme kana kwa madi a ne ra adimile batho e ne le bokana go duetse ba re tswa go seka re bone jaana le jaana mme ba bakana ba ga re bone re ka kgona go tlhola re re ba ka re duela a re ba heng sebaka seo so ka mahoko wa ga ke dumalane le motion ke a leboga motsamaisa dipuisano Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ne ke re ke lebogele mototegi Hikwama wa Ngamiland gore a tsere boikarabelo jwa go lemoga gore setšhaba sa go se tlhokana le thuso e ntseng jang mme ke ka dumalana le ene ha reng a tsere boikarabelo jo bo ntseng jalo a ba sa dirise makalana a tshwanetseng kana relevant authorities o na tshwanetse gore a ba tsisa pego ya goreng ba SNCD le lekalana le lengwe le le teng mo kgaolong ya gago ba re matshelo a batho ba buang ka bone a ntse jang kana gongwe re bua ka batho ba e leng gore ba ka kgona go ituelela dikoloto tsonetseng jaanong o paletswe gape ke go tlhalosa gore ke ba le kae ba eletsang gore go suthiwe dikoloto tsa bone o paletswe gape ke go tlhalosa gore ba nnile le bothata jwa go kgona go duela nako ihe ba kile ba duela leng kana ga o re motho o tswe ke sebetso sa tlholego ke gore o tlhalose gore pele ga sebetso sa tlholego se mo itang o na ntse a duela jang so ke ditshekatsheko tse e leng gore tshwanetse gore di tegapela ga rona e re a re buisana ka motionong re be re bua re na le information e e lekaneng mme ga re sena tshwetso e ka tsewang kana sengwe se se ka montshang mo ikakanyong ya leng mo go yone ke gone gore gongwe a boele morago a teka tshutiso e buang ka gore palamente e tseye boikarabelo jwa go re dumalane gore go dirwe ditshekatsheko tsa go bona gore batho ba ba kileng ba thusiwa ka loan ya NDB ba tshela jang ko Ngamiland gore go dirwa ditshekatsheko ga go sone go dirwa ditshekatsheko ke be gone re ka buang gore go ka suthiwa dikoloto tsa bone gante ko motho o ka re botsa gore re beisa di-argument tsa rona mo go eng that is informing the parliament to take that decision ya go sutha dikoloto tsa batho ba Ngamiland karabo ke gore a gone mme gape le gone ga re bua ka gore batho ba suthele dikoloto re lebelele broadly clarification honorable member clarification me kopa gore o tshware nako papa eno ke ta tshwara nako thata Yes, Hikwama. Okay, thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Member. Ke rata thata ka ha o approach-ang ka teng. Wa re gongwe hanko ke re dire ke kope gore go dire ditshekatsheko. Wena le hoko la sekgwa le bua le re consider. Ha o bona gore ha go te consider go tewa gone go dira tshekatsheko. Right, so kana tshekatsheko e ke retsang gore o e dire, it should be informed the relevant authorities ya ka bo SNCD e le gore ba re ha report ya gore bone ba bona eng not that wena o molato gore o bone ka leitho la gago mme ga la lekana leitho la gone le tshwanetse go tadiwa ke ba ba nang le dikitso tsa go dira ditshekatsheko tsone tseo ke a go leboga right ne ke re ha re lebelela dimo tse di tshwanang le tsone re di lebelele
broadly. Tsatseno re lela ka COVID-19 gore ya amile dikgwebo jang. Mme kana re tshwanetse re itse gore mo COVID-19 go na le di-business tse e leng gore ne di tsere di-loan, whether di tsere mo private institutions kana di tsere mo bo SEDA kana mo bo NDB. Mme le bone go na le ke sepetso sa tholego le swanese. Mme ha re lebelela ba Ngamiland, ha re lebele ba COVID-19, ha se gore gone mo o lemoga gore go ka re tsosetsa modumo wa gore o ka re ha re busi sentle. Go na le ba e leng gore re ba tsaya o ka re ba botlhokwa go heta ba bangwe, mme bone botlhe ba tsene mo dikolotong ka tsela e tsamaelanang. Lebelela Selebe Phiko BCL le Thathi Nickel, batho bao ba ne ba tsere dikoloto le bone, ba tsere madi a e seng kana ka sepe ba Francistown. Ba bangwe ba agamantu ba lebeletse gore babereki ba berekang ko Thathi Nickel ba tla renta mantu a bone. Le gone mo ke sepetso sa tholego, ba tsere mo private institutions, ba bangwe ba tsere mo SEDA, mme ba agamantu ba lebeletse gore batho ba batana ga ba sa nne. Tsatsi ena ke bua le wena yana ke selemo, tsatsi le tsatsi ke kopana le bone ba bua gore ga ba kgone go duela di-loan tsa bone, mme ke sengwe se tshwanetse gore re se lebelele thata. Gape foot and mouth yo buang ka yone e ka amana gape le ntse le mo agriculture, e ka amana gape le ba ko horticulture. Banana ba kgaolo ya me ba kile ba tsaya lenaneo la go lema merogo, la go lema ditamati ka I think it was 2009. Mme go ne ga pala ka lebaka la seemo sa loapi. Mme ke bua le wena ba mo dikolotong ba lelela gore a ba kgone go duela dikoloto tsa bone Greater Francistown. Mme gape mo Greater Francistown mo zone ya zone 6 and zone 9 ne ra nna le diemo tsa foot and mouth. Mme batho bao ne ba tsaya dikgomo tse ba neng ba na le ruo le ba neng ba na le lona, ba ne ba le tsere ka dikoloto tsa NDB, ba di tsere ka dikoloto tsa private institutions. Mme ha re bua tsatsi eno ya ba ne ba supediwa gore ba tla tseelwa dithuto tsa a ke na go ba neela ka lebaka la nako. Ba ne ba patelediwa gore ba duele, mme ba rekisa di-assets tsa bone go duela tsone dikoloto tsone tseo. Ke na le rakgwebo mongwe yo o itsegeng thata mo Francistown, ola ke bua le wena jaana, mme o digilwe ke foot and mouth ya zone 6. Mme ha re bua dikgang tse dintsana re di bue re akaretsa re itse gore ha re suthela ba Ngame dikoloto ra go dira jang ka the rest of the country. Mme ba ga itse gape tshwanetse re itse gore taking a loan itself it's a risk. Ha o tsaya loan ke risk ka bo gone, mme o tshwanetse re itse gore manokonoko a go tsaya loan ke eng. Mme re tshwanetse re itse gore jaanong ha re tshwanetse go faceana le manokonoko a go tsaya di-loan re be re violate financial instructions, re batho ba gonne mothoko gore ha motho a kolota a suthele sekoloto sa gago. Sone seo re ruta batho ba rona gore re ruta tšhaba gore go mothoko go tswa mo sekoloto o tsene mo go sone. Ha o kopa loan, you are shown kana you are asked to provide information ya di-risk tseo di bona mo kgwebong ya gago yo o tsenang mo go yone. So ke dumela gore ba ne ba tsere di-loan, ba ne ba itse risk factors gore ke eng. Mme tsatsi eno tshwanetse re ha re bua kganye re be re bua re lebeletse ka bophara. A re lebelele banana ba YDF ba e leng gore re tsere tshwetso ya gore re ntshe an initiative e ka ba rotloetsang go duela ye re ne ra e bitsa re re akola ke akole ya YDF. Ba tsile ka bontsi ba duela, mme ha ba duele hela ba bangwe ba ta ba re taka a payment plan ye ne re dumalane le lona le yone. Re lemoga gore a ke a re berekela ka mabaka a dipetso tse mme re akanya gore gampe ko re teka a payment plan. One, mošono le one gongwe ka bo bua ka a payment plan gape mo teng go supa gore re na le tshwaraga gore se ka ra rotloetsa batho ba rona gore o ka tsaya loan mme o ka tswa motho go mo go yone o sa e duela. Minister a ntse a re tlhalosetsa gore loan book
ya SEDA e eme mo go 2.7 billion ya dikoloto tse le gore batho ba kolota SEDA mme kana madi a SEDA maikelo a teng ke gore a adimiwe o a buse o adimiwe ke ba bangwe e le boro la pheletsong ke gore re be re tsholetsa itsholelo ya batho bote mme re thame gore itsholelo ya e godile go raya gore mebereko mo lehatsheng la rona e tla nna mentsi mme ga re go neele dikgomo hela re o tsaya loan ya NDB wa go bua dikgomo re go neela dikgomo re lebeletse gore wa go tsholetsa itsholelo ya lehatshe mme ke sengwe se re tshwanetse gore se rotloetse gore ga o tsere loan mme ko pheletsong o tshwanetse gore o e duele le ba re go iragetseng ko Kudu batho ba gampieko ba bantsi ko Kudu ba e leng gore ke batho ba ba kileng maloba go ke bahumi ba irisitswe ke gona gore dithoto tsa bone ne tsa rekisiwa go duela dikoloto tsa NDB so nna ke dumalana le gore sekoloto se ntse re sa approach e le sa monga sone e le gore mabaka a rona a harologana ka ga re diritse tsamaisang dikgwebo tsa rona. Minister, the time is up. I'm happy. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke tsena mo dintlheng tse di botlhokwa tse di builweng ke ba ba ganang motion. Ba ba ganang motion ba bua dintho tse pedi hela e seng tse dintsi. Ntlha ya ntlha ba re ke re tshwanetse gore re duele ba nkami hela ba le nosi re sa re lehatshe lo thela Botswana. Ntlha ya bobedi ba re ke re tshwanetse gore re sectora e le nngwe hela ba dikgomo e seng mehama e mengwe jaaka bo tourism jaaka ba di-business golo mong ke go itapa go akanya le go lebelela sa motion o se batlang ke ratile mo go ka re matse ka gatare mme kana go na le hoko le lengwe le re gore ra le dirisa rona ba financial management le reng right of debt ke itebaganya le dintho tse tharo tse kere Mr. Speaker kana mme wa mogopolo o dirisitse go kwala sekgowa ba mopraga le reng consider ha go to consider ka Setswana gate goromente a se ka seke ga go ise go to goromente a gone go e go phimola dikoloto a le se be le tsere mo motioneng mo a le se be le bui ka motion wo lona le bua ka kganye se kganye ha pele ga lona mogopolo wa re a goromente a se ka seke go phimolela batho dikoloto consider how consider Mr. Speaker o dira decision pele ga o dira decision wa seka Mr. Speaker o bo lebelela ba leng gore bone ga ba thoke go phimolela dikoloto o bo lebelela ba leng gore nya mme ba bone ba iteka mo dikolotong tsa bone ba ka tswalela o bo lebelela ba leng gore bone tota ba palelwa go theleng mme jaanong ga ba palelwa o dira eng e ka re ga o ya ko tshwetsong Mr. Speaker o bo hella wa advice ka gore wa consider o bo hella wa advice o dirisa lehoko la rona re le dirisang ba re dirileng financial management re now a re dire gore re dire mo go teng ke right off e leng gore gangwe le gape re ha go ntse go kwalwa ha re ntse re dira di-report Mr. Speaker right off e dirwa ke ha go right o molelo sekoloto Mr. Speaker o sona o dira consider yone ne biwa ke honorable Ikuama o ta bo seka bore mme kana go putsa sekoloto se motho a le mongwe hela o kolota sekai Mr. Speaker o kolota 50 kana 500,000 mme ga ke putsa sekoloto se ke hella ke senyegela mo mothong wa sekoloto sa 500,000 kana se ke hella ke buela 1 million ke di tshekatsheko tse o ka di dirang motion o reng consider motho yo e dire jang clarification Ramhapi clarification motho o montle ka gang ke kutime ka monela Mr. Speaker le nna o nneele ke batla go baakanya seng ke a leboga Mr. Speaker and ke a leboga motlotlegi Ramhapi ke re ke a utlwa
motlotlegi ha o bua ka consider kere mme ke go botse gore ke eng ha motlotlegi Hukama a sa seke gore a sa seke-sekele lehatshe lotlhe jaanong ke botsa gore ke a sa boele motion o morago ra go seka-sekela lehatshe lotlhe la Botswana ka gore Batswana botlhe gore o mo dira sentle o mo dira Mr. Speaker. no tlhodi yang kgatele next time we meet o bua kganya e botlhokwa gore ke re sa seke-seke lehatshe lotlhe kana kganya ke tsana mo bone kere a motho a seka-seka Mr. Speaker e ka re ga a ta ko behelong ba re mme diphetso tsa tlholego di amile le ba ba ko hukuntsi di amile le ba kgaolo ya ga Mmamonnakgotla di amile le ba kgaolo ya legare ba bangwe ba amilwe ke COVID-19 ba bangwe ba amilwe ke dibetsotso yaanong ka jalo ka gore re a seka-seka re tsenyeng Batswana botlhe yone ntlha e ke reng Mmamonnakgotla o boditse sentle ne ke gore sekatsheko Mr. Speaker e ka tsenya batho ba botlhe ga se gore ga go twe wa sekaseka o ka helela ga le gore nya o sekaseka ko Nkami ka gore ene mme wa motion sekaseka dikgang tsa Nkami mme kana se ka se itse honorable minister ga o tsena mo motion wa gore a ba sekasekela Batswana botlhe le banana botlhe le ba BCL ba ba nnileng le mathata ke one motion o se batang ga gona ope o itebagantseng le kgang go sekaseka jaanong re ka re nya re a gana le motion o go tshwana hela le ka re ka re le bata gore NDB e tswalwe bana ba bereke ba NDB ba te ba sokole ba getso Mr. Speaker ga emtha ke batla gore ke bue kganya gore bana NDB emtha ikile a re go ka nna makgetho a le mabedi a le mararo ka nako ya ga re sa ke Tumile Masire ba phimola dikolo mme dikolo tse ne di phimola bontsi ja tsone ne di kolotiwa ke go tona ka nako e ba domkora ba tsere madi go ithelela Lena Zera School. mogase mogae a be ema mo parliamentareng ya di phimoletse Batswana sekoloto go ntse a mongwe le mongwe yo o kolotang gone o iphimolela sekolo e le gore nna se tsa lemogile gore jaanong ba domkoraga ba piusa phathanyana yone ge le ga kolota re phimoleleng jaanong gompieno ka gore go kolota batho ba Nkami go kolota Batswana ba sele ke utlwa ka madomkoraga ba galegile ba gana motioneng ba lebetse nako e neng ba tswakwa ka nako ya ga Rre Masire ba ntse ba phimolelwa dikolo re itse maina a bone Mr. Speaker go gongwe ra itse ga ra lebala maina a madomkoraga a bo ministera ba phimolelwa dikolo ga se gore re lebetse Mr. Speaker jaanong ke ka mo re reng a re tleleleng re thusang Batswana ba amegileng Mr. Speaker go re be re ema ga re renya go na le makalana a mangwe a botourism le a mangwe Mr. Speaker ga re gane nna ra re e ka re ga go sekaseka go dirwa mo re reng go thusa batho botlhe kganya nngwe ya bobedi clarification Mr. Speaker ga go sekasekwa ga ela thoko go na le mo e leng gore ga re le mo businesseng jaana re inšora dikgwebo tsa rona jaanong dikgwebo tsa agriculture tsa dikgomo ka nako ya yone go sena mo go teng insurance batho gakologelang selo se gore go ne go sena insurance le gompieno insurance ya dikgomo ga e bona le motho ebile e tura thata number 2 mo dikganyeng tsa agriculture engwe go na le scheme kana Mr. Speaker se se bitswang go agricultural guarantee scheme. This agricultural guarantee scheme, Mr. Speaker, it was about the follow. Order, I'm happy. Time is up. Time is up. Therefore, support the motion. It is 12:30. Mr. Speaker, I call upon the leader of the House I have one other. to move a motion of adjournment. Mr. Speaker.
Antire ya mmegi e tla re bola sa batho ye ka go grade batho ka ha e dirang ka teng. Ano ora mo happy ba ta ga kala le go eta. A gore ya Mr. Speaker ya kopa gore ye ba tutegi ba go ikhutsa. Ba o tsamaya le wena ko morakeng. Competition ya Because that this house do not adjourn. Without that, members, because that this house do not adjourn. As many as of that opinion say aye. 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 On the contrary, say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. SG, o ka ya balot. The BCP of the UDC brings to you, live on Facebook, the third meeting of the second session of the 12th Parliament from Monday, 5th July to 13th August 2021. Our official pages are Dumelang Saleshando for Maun West and Botswana Congress Party. Our parliament is a combination of news, current affairs, and comedy. Stay tuned.